yedi so ena yejane so Sompa Asem Mpe Nipa no dia santeman agiatum de Ghana man agiatum yen ena sabre yadru so na me kan tiatiefo nyina se asisi samapo menteme ho ase eno na de bedan Sompa Asem Mpe Nipa ya pan poma sibre na yade amaw yen eni wo tentantu se bafo bon ne tabamu a yanam soro yanam fam Sompa Asem Mpe Nipa no yen na yadru so na wo manfo dodo no ne wo ye mugidie a ye ko ade ajuo japade ye ko amoma wode agina ho prim na ede ama wo mo na medical ka chiro se sabono nso e ni nondu so dia e bobo pata bri adagye eni poso kra eduru ba bia na mafo atwe aben wo mafidie no wo mo kasa mfonyini no eno eye Sompa TV Sompa 93.1 Sompa TV Ghana eno eye Facebook na uko Facebook no so a ebabo subscribe share na afufuro hwebi wotie bi emfa free ho YouTube no abogafo ade no saa na me frɛ no no so kogina so a o subscribe na share afufuro behwebi ewo ho na me kan se Twitter no saa na me de me kan no ye pen so no ye ka bibia manupie Twitter no Sompa FM/Sompa TV hoso yegina so social media handles ahodo ni nyina okwa Sompa Asem Mpe Nipa ko ubenya bi ahwe na ayefe kama no so ba pa sima edu enkron na me ka se bronya bosom ya toso enkron no ne da etoso edu emiensa enene 13th September 2023 kupo tweda pa ba se yadom okutwa nso ane nanka nso wono ena ebo sadawe enya asem keto akora bobo yiri bobo wasi bibi tum bibi ye ko ade akoye nim enya asem keto akora omra sam wapom te sei focho nyankopɔ daroma bibi aboko de bi ahye ye beda nyankopɔ ase se nenso na me krada ode ache yen okay minim se ne te bia no sa na obi anso ho ye abawati anso ye nenso ye ne krada okay because kwaku no ene akua no ya na ye kreke pa ya na ye kreke because edin no mo de ato se kwaku bonsam na akua bonsam na so nya sa akua biche asa manfusu se abreche ye bonsam se open se abreche no kwamna po ho asem sa be na tie Lampa chewa da uruma. Po ho asem o. Kwaku na wo fro wa. O hwe mu sanate. Awsa ya ne no. Se wo pa ya bu akwasha ne wanya ya ne. O si enye. Na mo kankan. Ko bi so. Onim se sa bleachire nko dane na ntwa nka enye. Obi ntimi. Ka be hu. Ti sa na yete. Untimi sisi eda. Osun wa se de kwa ntimi sisi. Na wan hwe enso awon te ase. Na nyankopon no hata so ne te kwakufo ene akuafo ase. Enti ofo so hye ye. Okay. Okay. Kwamna bibi aboko. Oh bla. Ko da uruma. Ena ye no aye brada. Oh, se dadie. Woto na pese da no ekuyi mawa brada. Brada. So brada de sa kobna fo ne yawoda. Sen na nimbi na otwi mu nyina kobra no yawoda de. Awo sa de yawo. Oh, se me yawoda ne twa me mfuruma. Yawo me brada ne twa me mfuruma yawoda nti efrem kobra yeboa. Enne wo mbibia so. Nti kobna brada edi yedi ba no. Na yawoda so de yedi ba. Okay. Nti brada ne yawoda de mpacho koba. Bi film edan ba ko wati jo. Adawro ma. Mami tia. Kacha samon kasasa. Mekua bibi aboko de. Obi e kare de. O kan o de. Rotia. Entake posa misere. Ele chobe ma ka asem bi wo say. Ege kan ka joda for no beka so mojo. E da ne dwoma wo no. Anso de ma ne kodi weekends no mo na samu ate asem bi san say joda ne wo kwa so de adanse. Joda de. Joda be pa na be ma bia kwakwada ne yire chia na say wakwama ne mpra fefe na gengam na oba yo se da ne dwuma no. Ola mo kan okore. Eda no anya da ne branda de na me kora branda na ya na obodu e ta akoda. Ya sa da ne eduabo branda. Na ukuada ne de ya na ene ma pawo. Bla ye ni brade. Na ukude ene okosi de. Tini
Oh, Abrotia no ofro. Oh, Pamela Abrotia no ofro. On team sim. On team sim. Ure few chrome hina benya. Wo yira obedwa ase. Ade na ye kana ni duabo ni twa kan bia. Se woni mu a onko na wa shada ntina mfie nya ne fort Libya no otra cheye. Sana beba. Also ya cha ye tiefo nyina na wuku adade e midweek nso ya ne se twa na watchne mu nyina ye gina ntam se tei na opa ya wada ne yi ntisa na ogina ya wada ne brada na hihye entam nti ya ne ye twam ya wada efia kwamna mentisi Tia yanko. Enti midweek, me say midweek man ka say weekdays. Anti me kwabena am say ne mabi wa just am shada de ne transram kire ni mu ye. I said midweek ne de center mo. Juada to fear that America. How team you no go and team you no go. Ya na etwam. Ya second tempo the whole Ghana ye na etwam fin say. Anti and there dey fan to on there otiase ontiase fa ne sa. Na ya nchia ye tiefo. Na your friend is say your papa. Ya papa no ya papa molo papa nso. Okay. Ya nchia no na me say just say o sheda besra ye wa ha. Ne odin krakase aba enya asem ketwa. Na ne nkra ni nyina se ye ne abusua ne nkasente ne ye kokotoko. Okay. Eko hu frafrafo hene no. Okay. Wo ye so obeba naka ya frɛ papa ma no nso tamo ye frɛ papa na tamo no. Emso adakakra. Oh, ontimi amfa. Sa wanyinya ahemfo ne atitiri bi wɔ n'akyi anti minim gese ne kasa no oba ha sɛ achopa ni mu ayire oba wi amolo die n'akyi no nso asɛ ahemfo ne mpanyimfo bi pɛso mu hu ne nti Asem Mpe Nipa ye di dwuma me so obi ameboa ye wɔ YouTube hɔ ni titu Sompa TV me so oba no wa like no wa subscribe na wa comment nso wɔ hɔ me se na nsen 2 weeks na ya aso ano no na mabawa mienu bi dia omo mizo no beba enche Oma tene from last you know am say yeah na business okay omo gina YouTube no so no bogafo ade no bogafo ade for so be ma se bogafo ade YouTube yes na watching bi no ye gina mu a wa da bia beba no ye wa ache de ye otententu wa brochire krampa enim kwan ye befa so ene emizo na brochifo no kra request se bia na ya package ye de post office ani ya post ni ye de abre unte no san ye be ye ya che de ye wa na emizo ene 5G ene ye wa ye de che enti mon kwaso anyanya me ya mo a emsa abochifo ni bia betoto mo asime so abetoto bi kwa ye wo maye ni ade omo bo na baso mizo ne nata no ayi 5G enya asem ke 20 ana se wo ye dwumade bi wa mepe bia na wa nkasa no to ho atwe to foso to aso ne fa ye to keteke ne nso so no so adro ba sa touchline okay sabre ye bechia Asem Mpe Nipa diaspora group ya yonkofo a omo wo abrochimem sabre mami du fie wo gina homa no so ensumi ntumi ene no ntwetwe nkomo fi se ye di dwuma son e de eboa wiase amansan eno tie pon a ye ne mami du fie e betwetwe nkomo enya asem keto akura wo gina homa no so den dwuma die we abedwafo nyina moato mo nka bama wusu kantankra ka oni chief executive producer na ekoba jesi semprimu eka producers no sa ena oyokoba kwakuyeboa eka producers no aduana ba na ya mensa abrampa wotafrija eka producers no no a na echinchi fidie no mfruma na wode emamen okọ MC awa yima ebo adwuma saa na abrantie Kevin ebo adwuma na yaw school fees omunyina eka ho a na eson Sompa de Rashford saa na kachire obi agrani de sheba no omunyina ebo adwuma de boa Sompa Asem Mpe Nipa kofro bofo mpa ba masuketu am yi pebre na Osei Aboagye Oforisuo ni tin fosu menam tie dwam nam de Asem Mpe Nipa ekobose asase so kansampian ne kampian ye ko ede akoyanim wodafo ye futu semo ye de ebra na nwumire eye tietia enne ye nko emfa nkoyanim pi efrise ebre no nansen no ye hwe ne amoamoa no omanfo dwaton de no so adoson saa na ye pe no efrise won na wo boye chidom wo sika fam na woton wonwoma enso wo program we so no ye beda wo mo ase na ya ma wo hyeden efrise ye koya nimu ano na ye miemia ye nkyere wom na enwoma ejinagina so krupo twediampon
ebema dom de gu pono so no nyina ye betumi ato no kama ede ama wo mo ena futu samu amede ebra wo no remain silent orafo asamu ameka che wo na nwumre nyina ne se kom ye bi hu hia kom ye ebi ehu hia saa na duru baabi a wo ye din kakra so a ebeboa wo se ye hye no so pa ena futu semi no me ka kire adasa se eduru baabi a se wo be ye kom no eboa papa saa na din yobi so enso etumi eboa orafo se wo ka wano atumu a me ka kire se ebeboa wo se wo ka wano atum aka wano apado a ebeboa papa saa na duru baabi a se ye kan sem bi ade to so ana se ye yiwadanse e wa sem bi wa bra na woni ho a meka kire wo se eduru baabi a memfi enfi won kra na wonfi won no eduru baabi a sem bi a ya kan to so no enfi kra enna meka kire se se udra printing e wo din yomu a ebeboa wiye papa orofo ena meka wo poto kasa matro say your secret must be your power. Your secret must be your power. Eturu baby asewa mie wano a obi hu asemu a efiri utrim eba eno ti yatai atipi se nipa dasani unamwa wona wotan wodo no wona wompe won kanko no wona wompe wiye no wona wopeso wache untakra koku jem no wona wopeso atamfo abonsam enya wo no empempi ya wone wo enenam eno ti asem bia wo beka bia no na watamfo no esan se won paboatuo wanantuo nyina wona wonenam nti no na wafa utirimpo no na wodi akoma tamfo bonsam Wonderful enti Bible ankasa kura ka kire nipa ana adasa se wo wankasa wasem no wo mie wano anka wonderful otamfo abonsam onimo na Nyankopon ko ne nim nipa etrim adwene eno ti se wotai edidi wo nkomo na wotai ka won sem bi ehia ana se wo ka wade bi ehia wajapade bi a empo wafitiase na wonya nwie ya wonderful etumi jigu if you say one wakoton wasem anu ti ana nwumre me ka cho say your secret must be your power orofo duru baby a kom ye bi a wo ye no ti no eduru baby a din yo bi a wo yo nti no uposo mantwe bi adwene wo ho no eduru baby a din ahodo na amanfo de tefre wo orofo edin bi wo we de watwo we de setaba we dia satem lele esan se wo ye din ntia obi nim utirimu asem eno to adofo me ka cho na nwumre se wo ma utirim asem atumi agina wankasa ho a enkaba boa wo kwan pebiri so eno ti udin yo no amanfo ede atu din no ukom yo bia amanfo ede afra udin a ensa enfra no ena nwumre masema meka cho se emanin ha ukra emanu en ha ukra eduru babia dom ani sando so ntakrache eno ti udin yo bia oposo mantwea ede onsa asho damri fam na wo twen ho no eduru babia na amanfo ensan so oposo hu utirimu asem nti no wodofo obeba baba hawo eno enene meka cho se your secret must be your power kamanu tum na din yo bi ehu hia eduru baby asa oye din aya na amanfo sifu se bia wagimi eduru baby aya na amanfo fu se bia wonka ho nanso so no ebeduru baby no de woye din no ensankyerani a wobeye no eduru baby na amanfo etwe won katrema ede wonsa ehye womonum eka wonsa efiri se anwanwade asi anwanwasem asi eduru baby a wonna woye komu no Seven preduasa ema no bi kura ta kase emema wo mu ye kom omo nka wo masem no sa mema no mo pe wo mo
bemba bi wo wa wo bedwane no ma kire wo ba no a enso na woni kapre oni foko enso so de obeye din no esan se ema epe bemma wo ye din no ntino se bemma no oni sika kwa no a 7 praduasa unhu no ahu ni ntwom no abedi nkomo no akofa ni tirim asem e de akwa din nkomo baabi eno ti ena nwumere mafutu sema mede ma adasane se your secret must be your power. Ye kom na dwen ho na mrepa esemu no krupo twedi ampomba se yadom ono ena yi nipa firi futrum na odi na si mapoma so eno ti se wo ye kom ene anwumere ya wa broche na opese wo kro no adwuma na beko interview no se wo ka wano atum na wo anye dededia e wo se wo ko interview no a e wo se visa ne de ma wo e wo se adwuma no ye fa wo na se wo ya wo adwene se afre na abetu anamon eno ti wo bie wo nsem so wo ka fa akwa opese wo ko de opese wo ye se wo ka akire adasa wodofo me ka cho na nwumire se omanfo pi no abobofo mo akwantrum omanfo pi na wo ko interview ayamfa wo mo dodo no ankasa wo kura sika zo de digwa na empo wo ko Dubai akofa nyoma no esanse wadi ka ton ne nyoma no dadanti no obekwa akofa nyoma na ba no na nyoma na ankasa asa e wo hunhum wa bra wo nya sika kura anunti na futu se mo amede ma wiase afa na nyina ne se Asem Mpe Nipa for say eturu babia yenkan ya no ntum na kom ye bi hu hia din yo bi de mfaso bebrew anunti odofo remain silent. Your secret must be your power. Eye me mutofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omna samwa yo Oforisuo that's ana futusem na ekono megidi ese ekoye asafo mu light Peter ose na de yepa mame mfanchi akese nkomo mia menua pani obo awo Ashtown un se slippers bi hye obi a wokro mu na se koyi a na se obo to obo bebia wo bia no mechiaw ko so di dwuma wote papa ajaba ne dan a wato no wo Ashtown ho na obo edi ne dwuma mame cha na ne sel be wote fantemfo hene ya wote da bai nana ya chiaw na unwa ne wan ya na mu na Sompa ya nam no tefo fanchem na kasa no ya na ho de mam ne so ya ko yanim Oforisuo on say na topic na wo de aba no ye gina no so ne de tofu edu mebi oye din a eboa wo na so betra ga na hapa nso aye din no nipu be di kwa nipa bi ma onye din so be ye din pa nipa bi ma onye din hwe ye fiefiem ene ye bro no ayete so ene ye nwumam Oforisuo why ye wadwen se obe comporto ho bedu mebi a tiya ne ye ka se bi se bebi anyankopon obo na pema pesie no oho na sebebo nsam so edan atotu ne ko bi edu time bi a wankasa no o pese o comporto ho no ma bi ho nenso ye wo no ma ba miense bi wo Ghana memwa woni obi ko na woda fom a yes wabo Sompa FM be man wo ba hyedem sami wo fa no asem sifie nesa asem ne ye ka to so na wo ye din yes wo ye din ti ona afa ha dwen pa te dru mebi a ye Ghana mamu a na ya sante mamu ade so so be ye din pa akwan bi so ya na boa na emum kaka me papa mu kaka ne se ade bi a wo ye bia nkasa bi a wo ye no eye wonu nyankopon ntam asem ebi kasa ntia mani pa bebe no ma bi atwe asan na 7 predrasa obu bebe ese dom ani santoso takrache madika kasa Ghana obi ampe obi ankoso edru time ani pa wo koso na wunwa bi nso bojam oba bi se obetwe asan
te du me bia wo kasa ye bi nipa bia ye kom amenne o manyomo breakthrough nipa bi nso be kasa saa wo kyena me ko oh my brother be fa me nipa na wo ka che wo gye so ye awurade Nyankopɔn da wase wo boa anu wanse nkyene ye hu animu a ɛhyɛ ne wo ka ano wotin ɛnɛ saa no man ye kan ha de a ne ye tufu de a ye tase ne mienu na wo nso ye wadwen sɛ bempredwasa eduru me bi a ukokuma sifiem obi betimi akomporto ho ne ne ma atrase din saa nipa no oho anso ne obi so target sɛ saa nipa wo ye din ti no me hana kopem tam obekasa eno na sante kasa bi o se afedi emisi yoyi upam hufu a woto ne bema ofoso enkrofo bi wo ho no ma eno ma bi edo ma kwa fiase na nkanye wo mo na hometesem ompeka senti wona ne mai mobro wafo asem kura si a yo no nko a hu ne ba hoda enu ti de bi obi afa na asem bia na ompeka senti ne mum de epese ye ka e wo ye fidie so di tufu se edumre bia wo secret bia wo ye nipa ne kura na wo ya de ama no waka cho se kanwano tum pato nso edawa no onu ne nim de enti a wo se kanwano tum ye woni pa bi wa wo bo abonto sini pa ni fie o moae iti wo se ade a me ya man kwamra ade a me ya man me nim ne wa ye enti me de hye wani munyam ti kanwano tum onka na no tum da na asem na pie ye besre nkantum ne de na kwan wo ho se yo no ma bibia betima kanwano atum no nya breakthrough tine drum bia obi bompa ya ukwa so dem si empire bone wo mu different obi betima bompa ya tietie mu saa wo be no obi so teba bi din ya bunkotodwe wo ka na hinta se ma kire wurade ebe ya adwuma nso nti ya besre ena futu so me yi firi mo nyeye ne mom ne nyina ne se o secret de me se drum bia kanwano pardon fante focus o se kanwano pardon ofo so me da se okay pokwa bena bra minchia sela entry o na naji adobinti ene ne wodi ne birthday me de neto so wi ene nti ne yemfa ne nto so nwumre okay me ma happy birthday oyima na minchia minua ba sara koba ani grani mami michia pa obahima na misha ne adoya we Oforisuo se wunimu obi na wudi ne ho dance a se nipa no eye best sin nipa wonim na onya no ho faso kakra di adenta mekasa di obe no na wonya no ho faso wodi ne di wonim no enam so onye bibi to adwane di nti ana wodi ne ho dance but the onim bebia na wodi ne ho dance de oye krogen na minwom kasi mi se Ghana yentra ha ene kwasem obere watra abrawo obi kas mo be din but sa de we mu sa mani hunu we mu sa wotan we mu ana wotimi ka wano tum na wo yedin a ebeboa wo ebebo wo setrem pa so no creative ya ade bia bekoso bia no hipa ba no obuna ni chie ade hino o mane nya nasem ade a enya hino no o mane na nasem eti se wo ye nipa da sani te se me kobran bo amtie yi na wo ye oba ye bema na se wo ka wano otumu a wo ankasa kwa no wo nya akyede bia wo hunu ho hwe Yakobon de ade ne kyew according to the Bible Osei me di Asem Mpe Nipa na no mu oduro otimi keep secret ana otimi eso asemu a onfan tudwa nkomodie basabasa asemu ani asemu enfa na ho asemu a ensuma me mechia no na o kan ho asem eto de na sa brante na baba se wo kan no atomu a orema bia wo ye bia no otimi ye nhye hwe obi won mo tutusu a ebe ka de amratu kwan no na waso no ho na wakọ Oforisuo mi betu kwan ho Sompa FM mai bibie wie me ofa ye bibie wie nyame aduma next week obekọ Oforisuo ni problem
but the watch mu eche was no unim nana baby wugina nankasa na wugina no bra tu mi egina ho unim nana se ka ka wono tu ma ka boche ka koyo se ka ka wono tu ma ke nipa obi store man ko bi ma o wo ka wono tu ma de wodu ko school no ko do koyo se wo ka wono tu ma ka de wo use ka man ko de ma o nenso nam se wo ka senti no nipa wo kan wasama che no wonnim nipa koro ana wonnim adwe wontrimunti no wo kan we ya wo de akofie ade bechi no na wo pray no na etukoja wo ade bechi na wo kona hye ma no fra na nenko ade bechi no nipa oyi o promise wo so moska no sa tam no ye kote ahomanim osenyo no a ono ne kan so wo ntimi mo eye nkomodi a okodi ye kwabrani a oka wasam chere wo na akopa ontoma kwabrani a wudi nkomo chere no ono na afa tetefon asemasi se da brante si de sa wono ndade ne bekwa brochi na ogu onima sei asem ne fa no ba bia o na enso na madwenboni ni pabonesimti ompe wo yenti na wasew wa chere ni pakoro ya gana fonkwa na se bi Oforisuo se mebo akobana mbo a obitimi ka che Oforisuo se da bi mu akobana mbo a oye ye mpokra wo mfiu ye yin abrofo nti saa but ye be before it is utimi tra Ghana ha na se utimi kan wono tumpa I think say you make your talent o best survive very well one kasa ojo won ntase na mum se wonye wadu se o kasa na wo biebie wano a wo be kasem bia sebe eni kwasa wo ka na so ase no be ka na akokofa ojone e de abro eti ye futu semu a ye ka ho asemi ka wono tum wa warrior no enye enkoye wona ko ka che no obi ade enye o wa warrior no obi ko pede wo pani bia abrabo na wo bo na wo ye adwuma na hunu so no he me see obi tie condition mu wo pese ko betia wi beton ne ma woni ma ho che dan so woni me ka dan so susu kasa dodo susu di nkomo dodo susu ye wo se minim na entisa wa ni pablabo to bo ase kan wonu tum keep your secret ne mawu ne menyina ka wutirim na wode bia wo ye bia no ye na kire because enipa nyina nse asemu a wo ka che wo nua no number 1 nipa no besere wo wanim ba wo kira asem on ka asem papa ana wutirimu unim obeseo ebi kro no wani obetima wuro no hotra nsoso obetima wuro no hotra bola so obetima wuro no hotra gatem obetima wuro no hotra dwaye obetima wuro no hotra torot so obese gbabra bom madwumadi obese wudie no enkoye okay owade begu usika semesei osto beshi akonto ntimi nko enime bia nkoso afei na oma yare ana tie somuso bra sister keep your secret susu kasa wate eni nkomo nkyere ni bia di nkomo etire awurade nyakopon ewo kokoam nyambe hyirawo ama ne menyina yi nyambe hyirawo nipa wo tie no kore medase ma bitia Oforisuo be ma ya na wase na ya na yetiefo nyina so asese won maka ye ho odwumade so na enne wafutu sem nso asafo moonlight kwajo space wo yibo ne SK bola so bo ase enne kenken so fo nyina kenken so ye friend sen de o yitre ni barbering shop na wo police station na chi ho no ye chia wo no mu nyina na Oforisuo be ma remain silent eya na waye din kakra na etoda nso anu waye kom kakra na ukomu ye na enkrofo bi ekeka ho asem na emma wonso so no wudi akire akwakoye niema ensem fata no ede anim guase ede din seye ede eniema pa wahyehye agu ho ni nyina no ebesa ma na dwiri akwakogu amnam nti no meso ya no wayi wani e wasansem no ho na Oforisuo be ma tresem no kura wo hwe John 18 mo ho na Yesu Kristo bra na wonum ekwa akoku na wonum de ne kogina Pilato anim no enya ade a wo bie na no oka na no tumu Bible say your secret is your power sa pepepe na ye ka Bible nso say ya no wato ano na leka na no ne betimi aboa wo agye wo nkwa e de afiri ne ma enseye mu ene ene ma edu beko wo mu de wa bankwa mu eti na Yesu ye ka kire wo bia se wote wa mesrew e ya no aye din enya baabia na yakwaye hyehye enya baabia na abeka se minim
also be education mo wo nkura bi se wo kira ade a unsa nkura bi wo ho aso mo ye hyehye minimfo extrovert for bibia obi sa question no mo apecha wo nsa enso no ka so won fa nsa na anasa no yema wa obehu ane sa wode awo ho no wati nanso ye wo bi wo ho a won mu de din introvert for no se onka sabat o point ne se bia asema mi bi se no ansa ne de ehia obehu so obepagya ne mu obeka no so no na watwa enti nipa wo ho anye baabia na wasa okwaya hyehye wo ho enye bibia na wasa okwaya dai ukobie wa no ekasa wo ho ne no ene betimi aboa wo ma me mfe nwura ware mu kakra ya tena ware mu acha kakra na se wonum kra pa afa no mu wura mu no on se wura ware mu afiri busu mi nsia na afi mu ho de ya na de wo firi hu fie mienu kɔ na fe na kyese ene ma nyina ye dadadada wo be ma nanim ene ma nyina dadadada e ma no kra de ya na ye fa ne sa ne me ma no ene ya na pesa na nso no oba wo hu se ni kunu kwa akɔtwe mpena kakra yi obi se wo de wo kase kakra ma menka de kakra evi said the David ne himfufuo Solomon mu bi omu ye no ya so mema nya ade a omatimi aye mu kwota eti ma menka ne kakra na be ma kwotwe mpela kakra bon so oba ya hey na ne yere mali jata na wa sorry agina ne ko ho na wa joso no ene ne obekumi ha se nom obekumi fi ase no obo be ma dede no obia owo fi ho bia te wono mo nka ye wa ma ne bi wo ho a wono mo pot sekna man enya asem bia na se wote aware ase a na se wo hunu ana se bia wo te se bia e koso wo ho a wo bebie wa no se wo kasa wo ho eniema bia na se nsem bi wo ho a wo hu ana se wote a no wabu na nichie kakra te se wo kra nye da bia na be pot sekna man empanyi ka asem bi se ye kwa ye hu so no ye ba nye ni nyina na ye beka baby a okwa eniema bi wo ho ne nsem bi wo ho ebesisi wanim na so ba eno nkire se be bai wanumu ne ka nsem a okwa ye no ukohu ye nyina wo yesa enya ade ebetimi aboa wo na me ka kire obi anso se emema ade ye hye wonu minimu ayefre no Adam Sapui echoku what say be ya nsem bi wo ho na se eniema bi wo ho a ba abonti afi wonu mu ba abonti a ebe choke na ema no ema abonti fi se said the man naturally ye kasa no ye kasa do na che mema enti se mema nyankopon anya wonum sa ena wonum di ema ensam ahudu ebeka echi ena omo se wonum so de no so efesi ye se ye si a wonum so betwa e ka wade mu ka asomdwe ma hoda enti ana o kire ye se ade bia na se asem bia opesa wo kan mesro keja bi ya se wo ka ekuro bi di no ka na waja bi nya bibia na akwa ukohu oba beka na ya na ebinom so se ofoso be ma wote aware ase abrabom anase adwumemu montamu anase mpotamu a wote ye se bia wo de wo yetemelele wo de wo yo to lege we se iba ko bi o ka se oto na nadamfo ka ho se lege na kyase omu de aye odi omu nim se o de o ye jimi ni nyina ne sa wo nkasa ye ka kye wo se nipa kro ne se ensu onwunu wo hwe no eno na ye na fa nipa na wonum so ya na omujojo wo mkeka sansam no so ebi nkoma wonum ye hu so hia fa nipa da no ensu etini so onwunu na ya na fa nipa yes slow by pausing obi wo ho ye din but ni munan kasa no obi timi sare wo de ya mekira wo attitude wo ya mekira wo say yes me so no mi wo suban bi wo mi mu men kan kira yes ntasu kokko we ni ya na bi wo bi anum but ya na ye jani ye tifufuo eti wonum aya no mkeka sansam no me ka kira wo say ena sa wo ho na sa bia wo so obi ye ko mu nti no wo take ni meekness na as ni weakness na wo de akoatia no wo de aka nsabatia na you are wrong wan hwe ya wo bekwa obemu akoda ba bia wan kasa no be nu ho on kasa sa yi asemesi na se wo benti a won nam ho dindin ena wotimi ye sa de no of also be ma wo bia wo ye din bia won kasa bia no eno ne wo secret ne no so na timi bo papa ye efisa wo na ya na wo ho ye snake under grass wo kasa wo ya action wo kasa pinemom wo ma action ye more because wo kasa wo tu anamon a wo kosa wo tirim nte no esansa wo kasa dodo ni nte no obi hu de wo tirim akoto hu anamon enti ne say keep your mouth shut abibia no keep mute enya bibia na be kasa for so nananom ba me beto me na adwo adonko anomate wa kwasi pele nso wo your friends efija say empatem ho baabi amanfo so se he ho baabi me ref me kaya meye me chia ne akrofo so me da se efija se akrofo so o kire me twi e wo presec Ramsey Isra so kwan so na oyo obi a ebeto na nyina me ne dinkita wo fo so
oche abakosem bi say eyade a ya friend say aboa ya wocheche yankuko ya friend say akroma e na obeche akokọ wobeche akokọ bosoma ne mama mbeche akokọ ba na akokọ ba na uzo oche ne na ene akokọ ne de katahye ne ade wotu ye di akroma ye che okoje ne ba wentimi na ode ne koye okoye na oso okoche akokọ ba no ne mama ye do so no otu di achi na osmo fa ne to a ye bewe no ene wosa so ma sam koche dabo ma no somla okoche dabo ba no dabo de eye din wa anya hwe akwa no kasa na dabo nso ya do so o de ache ne ba no wa anya hwe bia wo ye din ehwa na akroma ma me ka che ne se mo sanfa dabo ba no nye dey ensan kofi se wo bia one time kasa no eya na ne tirimu no sometimes eya na esum kakra wo kase wo tu adamo bia wan hwe ya ebe shocking te me ka che obi asa kokosachi we no eya wo se wo de ne jimi ne kwasea wo de panyi che wo bi ye ko ma asabi enche se bia wa bodama na asa bia wo ejimifo odwa anwa wo hwe ne yen kan kira mo se wono na ya na ebo ahinente no me so no onipa wo mpe kasa wono onipa wo ye dindin edilia eya no are very careful nkasa wo na wo ye hyehye ye nimu sa de okasa obi aye dindin no wan hwe ne pedin do mo akoto ba bia wan hwe a ja waju na obeka no krampo ne se no kura so fo so be ma ye mfansi amenyansafo no ye buni be ye nka na se medase okay anoti enanbre ma me kan cho say don't take one's leniency to be his weakness anoti when we remain silent ebe boayen ama enwoma akonka yie pa kom ye bi betumi aboa saa na din yobi ebe so ebetumi amankonimdie aba na wo ye kom so a seven preduasa obi enhu tirimu asem no de akon ade atiawo yenye kom ebe ma brabo no enkanko aye kama pa 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello still on Fuanable station papa mama fiaso ame bola ne ho papa fiao e chia cruise ni nyina obinim so obia ho ye obia ho den na aseda kese pa nkoma ya legend omra samwa wai madam Janet eda was tinenhwe so pa odi ahwe legend ya mayen na mi show akatua wo soro ya de pa na de me kan say ya na esi komu ye na kombi on so dia we komu kese so a ni wan kasa utiri hu a ni eyiwa yibone nti edu mre bia na edu ba bia se ni omo atamwa kan kuma ti fie mu sa de tokura na so mfa nkura la so ete silence mean content nti e wo se edu mre bi so a ukenya anwo kakra medam atema bai okay hello kom ye bi hu hia hello Osei Aboagye maje Sompa Nipa we dey Peter ni wa da fulai Peter yakwa nim ugo metia munya oyin metia ufa ugo dori abande de chede bia edi se o kan se cheda cheda ale de waka jemba na komi ye ruti kipu anu so ebua ba okay because una betia na to ye jejo amako ku amako de respect ma ba jo ye kikakita I think the crowd of money Bonia, you ever got any person in a way, you can't know the more. It's home here. We are on the wall. It's never for that. Okay. Hello. Hello. Udin baby free. Maybe man setting cocoa. Okay, free. And cocoa. Yet you and cocoa for you now. Wait a minute. Me pese me nemo kasa wo ofe me frɛ vitalia na menya mo ba no okay yemfa gina so ne yemfa wa homa no gina so no okay kateno ne yene ori ne ofofro nkasa hello boss good evening maje Sompa Nipa udin ba bi afrefre no be fie kwa wo kwa me ala shedu pani maso me kan me ka ai dindin fo no omuti mo sun papa dindin fo bi on be ka sa no so ko so oduo wa oduo wa ngasa oduo be ngasa no onye baba okay hello udin ba bi afrefre me kwa banana me ka sa free ni obi aso kwa bra yetie o ene maso ndi aso makoma so pa o no kwa silence no enye eno ena
and can adwuma me ka asem bi asem kan ti medi na me silence nti kan aboa me pa na me nya me nya adwuma nya metia say hello Ofani pani baby afrefre budin abakwa amai na nataka na oshokoju otiapa utio pia dia me kan se de ya kan din for de ehu obi a wedding din o mu trimu sum pa o mu ye wicked ye ya se ne de afa ye de ye pa o se ko afa ni ntamo kumunda obi o se no kumunda nti din for ne de ayo mu ni ade ba majority na mu trimu sum okay hello udin baby afrefre FM Mohammed Mikasafi Amansu Volta region Mohammed yetiu me pa cho nyame sha mo pa wai nya metia say yo de me okan no okay odi shirani ye ene baye hello good evening ma volume of TV na radio no come from Wadaroma. Hello, good evening. Hello Good evening. ma just open Nipa baby afrefre udin Mbago FM ni kwa Mikasafi kwa yetiu mbago ma FM live kuna obi atambese mi no ka fa offense ni yesema yenhwe emse omusa na ya no omu asem no omu wasem gina so na yemfa no yo yemfa number no why muti ni edware ba adwuma ni yehwe na yemmoa mo anye saa ekira sem no enye papa hello udin baby afrefre hello baby afrefre udin Mikasafi Kofodia fa he Kufodia asokore kuma okay yetiu nipa dindi dio ni omutimo sumpa nipa dindi omutimo ni kaso obi ase ma wano oye du o no bi ho na meche o ma se mo pa me kana se pa okay hello good evening ma je so pani pa baby afrefre udin okay na di o ha ye pa to wa se nche ni pa na o kan ni pa na o ka kire na de ono de o ka kire ni dia o dio ba de o twam wa kire ho no ono na asem e different pa be pa so ti na se na me na mo di ko pa okay ya duru adwurade a yemfa nche akese enkoma idikoku oye adwuma today's radio UG no wo ye na ne konwa di no na menhye danim mere pese mebusa no na waka kire me hello udin baby afrefre Mikasafi akosombo pani pa yetie o pato de mo kan de no krepa nita wo dindin aya ni tumo su ka ba nya o nyina da ma se ya men kam no okay din yobi oya eboa e ma brabo konkan nipa hu tirimu asem ukoka wa asem a kire nipa yi na wono so wodi 6 ya dane 9 aka kire amafo sabi e na yeka enye obi a wo ye din a 7 predua sane tirimu osum hello Fosu baby afrefre udin bajo friend video every ofrefre takra de bajane wokọ apọnwan a madam fo bi e fa no papa ntama ya chia no mame why ajamate yetie o Fosu bajo atama mkan we wo ekokosi masen de na na wo ni mrowe Fosu mi bibia ay alo ankani aka last week mun anka yo skani to kwai ko outside Agama mangina nkama na ntum. Mina okase mi yari kwa mi shedemo. Melissa. Omuntu mampen. Ye ni pa 23 me kwa me de bae. Ma ya. So mo cancel or so cancel isana. Na misana ya apply for. Mina okase wo. Bewa wo. Na akama no atu me da use ya papa me tasha mo program pa na me show last week Friday no more the private agency
and I'm our Destiny Travel and Tours. Okay, yeah, for number no, na your destination travel services wo boy djuma pa wo bia no betimi adwusi kedi aha no djuma die we so say ye bo djuma wadjuma ko ho dawura contentem Sompa Asem Mpe Nipa no je ye bo dawuro mawa anase Sompa djuma ko no wo sunwane ene nkranza ene Tarawan TV no sa djuma we ankasa brother Foster kofa baaye no se ye bo djuma dawuro a ekopa papa enya asem keto firi se ye nimu a ye mfa udwaton de emetena fidie wi so enye hwe na kofa nim guase e de abre. Hello udin baby afrefri me ba me ga me free asore mampo yenti o oba pa so ne de wakasa papa na die akoma so asempa ro so waken dan ke anu antumu na nyoma ye basa o ya brabu enye yizi so ni akora ho nyame tiase nyame beye nyoma foforo edi amawo enu tia kamwanu tum kamwanu epado. Hello boso ye katakie na mo tete kama pa o da ba dia se na kwa vinyi na masama mo dia ba me dia ye obi ka pa o mo no ati say 90 killers I say silent killer so kini pa so kwa anu kuma adinye mo say Kristo ko la so ba ye no o to na no ka ta ti ye e ke no nke ya tempo frank ne ye ka tempo ko to we do ko ya bo ko di man kata jeje kura we mi pa antu because I was so ti wa no atem e ti te mi pa so ko anu tumu e ko ni ma bibiri mu men di pen no o ho asem e to security bi e ti e ta mate mi ni ya me nyelu. Okay, hello masa udin baby a wo frefri kaza fi makoko ko ben ofuruso be ma ye ndi owura number 1 owura makoko ko ben okay program taiti pa ntiramo na program na mo ya na yese ni padindi nkwa de ni padindi mo topic ne ye yen keep silent ene na mo dili wo yese ni padindi na wo mumu anokwasem ni padindi asem ntiramo mapa mo ya nyame tiase. Hello Oforisuo udin baby afrefri okukuseku me self Cape Coast no okukuseku yenko nipa wu udu Cape Coast your body be for kano pardon na fantini for the kano pardon it's just a kano tum you see I feel all to John also all my explanation be and yes in that also you are not interested in one so you are no na emu so okukumo sem and obabu mo sem oruko to John and no na wo so che na for say and me infant you are man emu so be that simply to so that's an idea so you are no in fact you within the fact like a and obio case pe bi also at the bubble bra and Mr. nyame etiase. Hello udin baby afrefri e ba so me kaza free dia so fo nyina ehon eye nta mo ho na mo nje ye gina na so sesami akwaban oba pamietie o me ba so mo asemi ene me de ama ni mo aso men kampo be ma menene ke na no o tete ana aja mi ti bobo mi ti pa no kakra to manu ya mentime country ave da ma di ti so me bo na mi ti ke o ti se mi se wa mi ko lampa o do pa ma ne ma me lo fe na me ti ya ku kuro enti sa me sa ta de ba ni se me o ta adam pie ya mbaya 220 million. Watamagane.
Watam 20 million na dia ne mene no nso wo ba on frɛ yɛ pon ka se di o hese akra no ho yɛ ebesi na uhu ba bia be ma nafa me ba chan eno so ya asem foforo we ya asem Mpe Nipa mene no wo ba ba ko akra no so be didi o so be den yo okay yen fa ne number no ujina so enti odin se me friend enti odi me na man to blacklist me so me kita sim ni na odi to blacklist ni wan enti Sompa FM. Leti ususu say si abema na hefa no wadwane akote he le ba cho me ni ba bi ono na adameti se o mo so wo eyi obi di anyanria no so wo fa he wo denchira ayi ekodu kwa side ho yo ya fa wo number no ye be fro no ye di nkomo wate me ba chi efrisa wade no na why na adwen so wade akoda na Ghana japade wo so me no wale mpo den kenyo me gadan so mi sika na wa fa me no te wo mo ame no awade no na ma sika no gira ye nti ye kabom kura wo mpe na ma din kakra ja na mbo ame sika no 20 no okay ye be fro why na ye no watwetwe enkomo hello baby afrefre wudi ya fami kwa Asem Mpe Nipa de kasa free Kenya se djumam yentie o ya ti di eye pa na papa bi de ne ba na tiekra dan o buada o jabanti ne body e woni na mkwa won de to so yi o titwa na owam ebe fi wo bi abisu o kwa na se no ka chem ba se ye di na papa ta ni ebo bra na me fa mo ne nye binye nkwan akola no koye no wan tie de ne papa ka ye do ye de na bo ni tuko ye ano se hon so tie ekino onwa ma tuko onwa na tiko nya po o se asemo be ka wan tie ano onwa ma tuko eki no bibia ye be ka chobia ye di na pa ho brase ye eki na se so tie ekino wam etuko wam na tiko nyepo na mebi no okay so na yesua omanfo so etretre sa na dwumadie we ye kono hello Oforisuo ye majuani Pacho ane oba pa yentie o Pacho na ho ye de kama pa mami chia abewetia mami chia osofo omono we just so far that I am better away. Oforisuo I can't make kind of say and the system am the brain and no credit. We are so mamma I was so ma one no e true because here kwa ye benina ye ne enemy and the nam. One nipa wo ka wa asema che no no. Uni esu anasensu ma edi nachi. Obi wa de be fa ne say ye wadon for power ye ma me power wo abewi ase nanso ka wo secret bi kire wo no e kire no no na ekumu sunsun na e wo nie na bi nti nipa de wo wa e wo so ma wa no ye duru e wo so ma bi bia ka wo tiri at pass from nyankopon be so a kire no no na de ma wo ye ne so wo ye na se wie mpuni die na so obi ewu bia ene ye do se nyame san kire no no na nipa de Oforisuo enye bibi nkan kire nipa no ba say no okay hello baby afrefre penny wudi because afre o ka safri he kwau Pacho no ke yentie bi kwau fa he kwau price and price so yentie Oforisuo Pacho no problem that you can just no Oforisuo can solve ye fa wo number no gina so okay ye fa wo number no ye bekasa why okay ili muntia na yedware ba adwuma nipa ho adwuma ne yeyo hello baby afrefre wudi Mpe Nipa Sompa FM. my volume no TV no come from emu wura na ya ye Oforisuo ya na me ha me what me kan me producer ne number me pesa me ba me dim program bi bram ye twa muntwa number no ne no amanfo do mo ha no na ha o
Dabei na sisi seminar to betwa. Hello. 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 Udin baby afrefri kantinka. Oh. Hello. Good evening, sir. Maje so penipa baby afrefri udin. I'm a friend for Cape Coast. Cape Coast, fine. Cape Coast. Yet you. My friend for Cape Coast. Yet you. What to make Cape Coast North. Ma TV no volume and from me ni komo. Ejuma warrior, ejuma papa na warrior. Na me sɛ dɛ Nyankopɔn no nto nsupangu wɔn adwuma bɛte wɔn ka. Hello. Hello. Udi baby afrefri. Pacho, good evening. Maje so maame. Me pacho bibinti me be sie kakra. Ya ni bibinti kra na wa hadada. Pacho say ye ka say yenhwe ye hu ye no eye no kwepa. Na me ma setenam no right say me wa koma kakra makoma ben me kakra. Na ade bia ho a mentimi nhya makoma so me ne be ma bi nete. Ade bia ho a mentimi nhya makoma so na me ne de ena mate say why say etena mate say why say anytime bia me ne no problem. Na me why say me de ma so form no so ensam no nyi nada enya no kwa say no achopa na me say Mpe Nipa ne say de ma ye bia de onya infant because of her atisem ene nkoma me ankasa me ye twa ne number no nti je say ye wo see ehwe emu ye pa nti mo program mo ye ne need nya me hira mo pa me da ko nya ma me hwe ma fa ankasa ma fo papa da bia ye gina TV so anwumere no so kosi no media fiti ahomache o mai ni program fiti ahomache 5 o'clock me de to on my ni TV free obi okay what me say ade besa okay anu ti wo som pan wo nya akatua panya sa okay ya kwakuya ni mahani adu afra dwumadie no anyina besie ye wo bi aka kire mu enne anwumere yi ena ye wo bi enso ede kire enu tiga ye yo tententu si aboye ntaba mu a enne yano ye duko bechem ensuta ye ko computer so dwedi emrasisia Odofo ope bebi a obekwa ye di fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere nso achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank eba compress e wo pechi no matu woduro te the junction wo pe wo so wo kwa dank eba compress wo nya taxi ana plagi a ede obeko omu ofidie nwa so e be check odi pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi ede abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomode aso be free telephone number si eye 0266 593330 ana 0244017556 eni ji sem say omo ye free health screening okwa ombe check pedua nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne fo de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo o magye no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa womu ji international awards ahodo womu ji local awards ahodo na anu nso na womu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a ji 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mo ade ba ko a womu gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert soma onyamija no beso
Omayini Yaw Edubuachi. Onyame akoa. Yeah, we pray. What it to me asene no afre food for thought. Adehye nyina. Any ankwankwa bi a how done so. September Liberty Conference. Epepaso. Na bebaso Maranatha Evangelistic Ministries. Kumasi at Harper Road. Asamu ayakasa ho. Ye free asomafo se. Etie no watch. Jamumi no. Akopem yensa. Acts chapter 28 verse 2 to 3. Shaneson. Say where ye burning of arrows. Part 2. Anopano sia pepepepe. Kopem bra ho kunkru bejaye. Eye dame minute. 30th September. Kumasi atum Harper Road. Ajum to for the jump to Beji Jumedia Papa Minister Sete Champo Yama Mabel Ochre any resident worshipper Minister Kwame Jedu Wabet Sojum Aji Jumedia Papa and Trafi so how be douse Amani be douse or Dan be douse on Yamedi to me Amani boy of mine Yaw Edubuachi Nasada no Bronsamso now Benya Pa Esani say on Yanko Ponga Abraham Hunich not soon it to take off from Quadio Quadumam Kankania or dance support Wapay Yachu Yamema Edia Hufedi Ebekoye Fee Bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. What to do? Ama afei na wo hwehwe do. Oh, medofopa. Ntawantawa bi wo ne udofo ntemu ana. Oh, odo somimo. Odo somimo. Oh, Jay. Sonim se medofa. Oh. Jumedie iba wakwemu yawada na jubia. Efri nundu dikosi dumienu. Ewo Sompa 93.1 FM. Kaise eye odo somimo. Hey, Asem Abba na meka choso obianta mu chuku dia Sompa Asem Mpe Nipa de beba no ano den papa odofo wo kan se na se tabiri asem bi to ya prono so se abrante bi a ye frɛ ni moro nye moro na ne yefra a obebo na mane se obi befa ni nua na enua no eba besi tachiman no wo boka yie pa obefa ye no na woni kapre papa no ye frɛ ni Kofi Wade na ene papa na sem a waka no eyabotoya mu ensem na sem a waka nyina ene se sebem praduasa eduru babia manso pi no ehun hia enu ti no abrantia na papa moru abesiriwa no onkana komanto ne yam na yenni efie nkomo ewo Sompa Asem Mpe Nipa omra na yen kansempa ewo office ho na ni nyina ene se waje pene se sika papa no ka no betua nemom sika no amoro beka no afidie we so no se sika no enyuru saa eno timi dana se se nyina ye behia na ekwampa ye befa so a sa nnua no esika no obetua no na watua ama na firi ho waka abotoye mu nsempa papa ne frɛ Kofi Wade wo manfo beka ya wokofa nnua no firi wura mu ho de ba ye wo se kai kwa musika nyino tuatua ye no wo de ka di na chie no Kofi Wade woni ni kopiem e wo koto asem no se mekan da so koto se wo sere Sompa Asem Mpe Nipa se adwobrɛw ye hwɛ kwan be fa so be kwa ko yi asem no asem no e wo not ho baby eno nyina ye tumi kɔ ho ye Ghana ye be kwa ko pagansa e wo koto ni asere koto se ye kwa ko siesie de mo an bebre court na de firi mu aba no ya kwa danko ame ensem ofira danko ame ebeba no ano odene efiri se utumi nkoto asase ewo nana ene nana hema ho na ye ma wonkrata akira sem no na akoye bibie wo ho afei nana hema ene nana asaton asase no we ya danko ame na ye keka kono ano semu nana no Sompa Asem Mpe Nipa ne no transe no adanko amehene se eyampa waje atum efisa signature yo ba hema signature sana signature ba ko so eyo noa wajitum sa abrante no eto plot 9 no ewo ho nanso so bibinti oba hema aton na omo sa asesem no bi
ewo menhia fikesie mu omo kan ho asem abrante ni nya abotre enye wobo asafo hene edin se kompetia yewura asete so omo fa enhwehwe sansa sisem no ose asafo hene ka ho eno ti ochena yebekọ asafo ahimfie ni akoye hwehwemu se waton asase ede ama obi ama na location na ho krata nyina ade ama no na wo hene no hema dankwa ame wo masa aton no eno ho ya asem a ebobo eba yema no pompono ho ho asem ebeba ababa beto bedwasre de abrantie moru asem producer na no koyi no kan na asem no akoye ofase na ntin kuro umia buoyi wa mia so a eno so akoye asem foforo papa moru kasati ano no nyoma de dana akwan so efrichna ene ni fiada so no challenge ye tro ye se free juada kosi yawada no wo se 7 producer ukura bibie na wani na honhom no ya ade no ya bia ya prato be fa ne ko tinani won na 7 producer wo ye ntamgyinafo ma krupo twedi apone adasa a omoye asofo no de opebia so mefa moru nkosa ne yade ye pa ne se moru onani ne betumi ate no atiwa ko nnwuma so no anya sika de abehwe na busua ne maame 7 producer eno so se obi antimi dia na enfiri juada sa kosi ochena ya chene yawo no obi antimi dafiada seche ni besi afidie so asem we de ma adasa no ye true challenge free juada ochena na last day na yentere eno tinu nyame ya atomo a dafiada seche ne ebesi na asem a eda bedwasrede enonom de wo ba no anya atrase de wo ba no wanya atrase na yano yekobechem suta eho ena yakwa akokoduro panipa memo akwa aba ya mu empomte sai yankopon adom bibia boko de na yefra wo sai ache fam na nadwumo afiri he ache mi fra asante mampon na bechem suta izu ache be mfie miensani oye adwuma bi wo ho no okay ama enkrofo bi alomkawa afama beti be busumi nsiani na medi akira ama koye case ni wo Procrum police station yenim de wo kano asemosi na odi abaha nemmom ni fiti ase ne sen den ukopie bechem suta wa manne ne ho de na akoye ye ama akoye nyeso fiti na ukopie police station uye police ni de be na du ko krom ho na den na asi akire amane wani abiri ye fiti ase ache de asi nyina ne se ensuta ho na me ko gi asase efi ma bi ho efa ne ko kudonko ne ma di ka ko gi asase ni bi ho e madwuma me ye vegetables cabbage ni green pepper eni mako ne banche ho adwuma na meye enti me kwaji asase no bi won suta ho no dika ye nya ado afu tenu eche na kwakudon ko no be hu mi se o mo abusu asase bi wo ho no mom na eye pani wo ho no nti o mo na abusu afo so on fa asase no nyo bi obedo a on fa ma na hai yo kwa kire ma asase ni nyina be 5 acres na me ka kire nsem di adwuma na me ya me gi asase na afi kwa adwuma bi wo kra be no bo so mi nsia na amwa second year no ya na abo di okacha mse woje me 10 million eye first year no asase no awu high no enti wo high first year no say odi ma me ne kan be 7 million na me twi aka e ma kwa kudonko no ono go me se wodi asase ma mo kama me ti ase se eye o ma me pani dia na ni nua ba ko e friend Kofi Charles ona asase ne yam dia na mu onam so na ti kromo ni ti no ono mo so on fa asase ne ma high won na hweso okay enti ampa odi me twi aska ne ma no ma eche mi hu se odi ska no na me hwe hu se odi ska be mo ampa mi busa ma mi hu se ma me na nkata ba manim ama o ka kire mi se ne sa ka ska no ma me no de say am ejire o se wan okay ma me ni ba manim o ka kire mi se ne sa ka ska no tie no akire am be start am be ye adwuma de Kofi Charles no eso ba ye se wa sumo obi fra ye fra na alasa so onko kwakudon ko onko jini sika na me ni alasa ko kwakudon ko ma kwakudon ko na ka kire mi se odi ska no ama alasa ne chese first year me ho kwa se me ye madwuma tie di ka mi do asase no ba bi kakra bi ye cabbage ofosuo ne mo bedwafo cabbage na me ye no me firi kuma se anan kra be kwa kodu no ne
but you switch off work cabbage in any panic almost I'm pretty. One more to cabbage in a kucha. One more, I'm just asking my make room for an Ancasan, or we are cabbage in a try. As someone make and Sutan penny for Obiane, committee for penny for Cromobian. Yan share ye. Okase, and Suta Chrome for dia. Not just a quabis Romunina. A handful potting and the char cabbage, you know. Man, chili pacro, Nadia Quan say, okay, see, wait, some uncle chili pacro. And the first one, the canny buy, number 2. And the second one, assassin this time was Abasonaka Babel so many night. And a mammy, I'm the one to buy a chrome one, say, me almost say he is careful from. I'm catching and says, come the bus assassin to Suanano. I acquire. And to me, has assassin beam. So I town, Namity, me quite my high die, ewo, chrome or Hinaba Kufi, or I'm quite made that, bitty. I know about 2 papa name or hin name. Do I know an after me? Your friend another double. Or friend papa. So be what you want more smart home. I'm just was saying yes car. Farmer no nana. It's come the bar hanging as canashi. It is also in yes canata me farmer no me crame my business time no so coming here you beef. Then an under 2 more and I'm catching the yashi. Say no move ya fe back nature me high in fear me you. Second year never come woman I in fear me you. Ti ane nana no mo kind also 7 million the omo bi. No dia nana okromo hin na bam omo nyi bi o medi 10 million eye no matter dia man second year utu ama wo mo bitwia say scan man another boy na chesa asase the second year besado no okay bitwia say scan man another boy ni alasa no so beji 10 million no endi abane sa no na me hwe ma ho odin asa because ho adwuma me yenyam dia paafo ena eye ti ba wi o kra bepem sa am limenti mi anno kwaye limenti anno da so da ho edi ban sa na me gusa na nadabo ene na yire ne se na menem lete e se mintimi no asase me menya atwi aka ti die na we se me na nadabo yire ne se banche me nua banche wo asase no sam ti wo me nua bi da na asase om de mai nyina na e how many acres be 5 acres 5 and na wo hwe fa ko a wo do ye ne de teka mu na de wo do ye na be say be 3.5 to 4 acres 3.5 to 4 okay honna chere me sekai etimi akwa keka nti na ne me na nada bo yiri ndi nkomo na mkache o kache mse banche nua no mchechira o muton nti me am si medua banche ndi o pepo me medua banche o hwek ska ma twe ba nsuta honum no a na me si me ja asase no akwa o mpene ma me nya hon ko nti na yire no ene fo so me ne banche nua kro no ne di animu etwe ma amanfo twa banche nua ne bremia ndi abobo ya de na me dua ti ofosuo me dua be 3.5 acres no ti mi dua ya no a me do hom plenu ne plan so no na just banche na kan si di ye bedi banche no dua debo anaso dua akofo banche yasi busumi sia akofo banche ti ye bedi biro nyan mu no ya ho am ti enso aho kire e wo aba kakra ese me ba na mbedi pa kakra wo kro na just one do banche no banche no wada ho na me ba no so mi di ja kwa kudon ko no di asase no ma me no e na assembly man ena wa black o kromo nipa be na je ja omso mi ni wa omo hwe akire because of pro no na e kromo ni no asase no so be fie enti e wo mo be December no na me won kran ena ko fi chance ni frame phone so say wakwa asase no so no hu se madua bancha ma afa asase no so mi wo say here scanty me money ska foforo na wo fie mienu na so nya nuru ba bia adenti no se man ska foforo on de obeba ho bia no hu so wo ye adwuma de ohia no opese o kan ya na o de ma sata mo so mkra me aho chentema me firi kro mo no de o kan no am ka kire ne say menini ni asase no yije bia de o mene o asase no wasem ka bia onkokwa akudon ko ho on e de me kwa asase no so na se ohia ska bia on mo kan na se ese me diska bi bra no am de bebre no to ofo so me ndi on ko ye abufu sem kakra na eto okotwae ti na anu akiri we blonya bosumi na yim ye di blonya achiwie bosumi na chese banche na ambo me o hona alasa frem se obi so ope banche no na me ka chese banche ko fo eka se ne de me nton bi da na mum wan fa mani pan wan fa mani be 350 sikada da 350 million 350 million banche 4 acres no okay ana alasa na ya ne se obi so ope tam so me kra makokwa so obe na me sika asa ti se nipa so ope na so obenya sika kakra asa ne me ndi won ma ante ko antembla ti a kire na boy ba ko frɛ me o ye frɛ no wa ka chem to di nipa miensa ana akɔ afu mu ho ama ba ko se ope nam ka chen se ne mi yeska bi ndi won se ni sika ne bi e ma me wa akra ndi wa ne se ni sika ye dai e brɛ me ana me yan se mi fra kra ba na ye ka ho ase mani sia na madam ba na me balance wo mu ma jansa ne nipa na start etu
the second week man take come and take bla the empty and say Kofi Charles no any onua ata kwaku don ko ni nua ba kwaku don ko ne di sa ata na chi ena maame wo maame pani no e de car e twi manche no e Benz kese mo twa koya to afo no mu a na che se de wo ton ma no nyo na etu pa cho de bi de wo ton afo no ma nyo na etu na we de ho na etu Kofi Charles no a wo mo de asase ne kwaku don ko de asase ma wo mo ne blande asase ne ma hai no oni onua ata no ata kosia ene maame o maame pani no ana omuto afi me ye mafu omuni mafu no hwe etwe ede Benz etwe eno ma no muto akoto ama obi oh debi wa semi asa de dodo wo mu a wo mo de asase ne ma wa han no asase na watu aka mfie mienu o magye hu sika no efie mienu no kura nson ena wo bank na da ho yantam no wo mo afiri wo wachi wo de car etwe timi feeling kan ba bese ne ko ho ampa me ko no so adanse enti me ko hu wa boy bi wo to me nkoje mafuo mu no ti e ko na che zafuo no matu be 1.5 acre e de car di car sesako ti e wonwura mu ho no mo na ye hu se car Benz no e se ba afuo mu ho no ti boy bi wo ho no ye fe na bu wone ne yire e ko to no wo mu afuo mu wona bu se bu se di etimi no wo de ba asase ne so no ozo onim se afuo no ye mafuo na Kofi Charles eni ata akoso ya eni sa maame abre wone na abedan afuo abeton afuo no ama no amom so we mla de mintimi mfamla enhye me nsem onwura mu ho na me ka kire wa nse ne o me mla program ho na police station ho ye meye ye mfa me to police fo anim ofosuo enti ye de be to police fo anim be ye case no unu abosumi nsia pa ani ye nchi omu ba akokra enka se bia ya chi omu ne ye buso omu anu asem be twa ho kwai sa enti ye kire me na me force police ni no case ni won nse ye fre no opoku me force no ana ode ye call commander ho ewo mankran so na asem no call commander no honom no krom ho no so kro no ekoso nyina no sa akra no kwa wi abi fan obi bia agira na kwa ye obenya panimu a obetwa ntoma asi ne bo ne krom ho hema eye ba ntoma hene yire eba ese woni krom ho nsuta ho hema enti wo ba be yi asem no no hwese asumdue beba nyame anim ka kyan se me mpene mani yi asem no because me hu de enti a me makwa e masase badika ye cabbage ama cabbage no ma wie ni nyina ama de toso me ni sabanchi ni e down me e ka da me so no me fa se emla e ye adwuma ma me kan na commander na ka se ye komje ya me fi sa me ka ma bona sase no metimi atwi ama me a menti ase na ye fa asem ni nkofie ampa nana no ya asem ni kofie sheta na oche nana hema ebe fa otu wo de ani die ma wo hema no se enye hwe obata nkosiesi asem no ebe fa otu mfo fie mpanimfo mienu wo hema ba ko mema miensa ka no nipa nan amo ye besi nkonwa ye ba am ka kire nsem de 300 million ni die mente so fosuo ye transa yes atenu anopa no kro ye so ne na nwumre no onum ye kaka de ekotwa ne se wo mu siska no wo mu ni bi enti wo mu benya 120 million ampa so de onu din sika kakra sen ne me no onso twetweme ya teme de di ni sika e ma no amese nya hwe ye wo bakura maniwu ena omo hye se bosome ene na awotweme yinu ensi last month 15th no ma twenya mente commentable ma me ne mfremu bia mfreme na me mtutu anamoko wo hema no e wo ba ntema ne so e koya asema ma me ne beka kire me se asem no beka kire ne kra no ne yire afi ya me anim se me nya abotra ka ebia ba ma me no ma me panimu endi okasa ni yire fi na mahunu se mama ye jimifo ti me kana mka se me enya hwe sebe emlade eni ba akofo nsem na se me de ofoso me de ma se be da woni wa bihwafo na tiefo de de enti a omne me fa sa akwa no so no na mla kwa wo so no mo so be kire eti ko ye no na commander amfa omo angum kura amfa omo angum wo twere omo anu asem siadi ni no pokunu twere omo anu asem frefre omo akoma akotwere amfa obi anu eti omo gitum se omo yade ana omo anya ade omo ade atum se omo abokro no commander nka kire omo ne de oto banchi ni nyina so omo abokro no nti sene maami we ba mu no a kai bia sa me itu akotwere de ta ana no maami ne ka asem ya sa kire me se asem no be ka kire no kura ne yire fi na je se kwa bi so no omo koto banchi no maamo wa mane minimo hwi mema ye majuma na ba amanfo obosia kogunwa minimo hwe ofosuo no okay yakọ di dwa kakramra na afi wona wo number wo ha no ye no mo entwetwe nkomo ayasem kase papa your destination travel services yakọ na yakọ tu kwa wate odofo duru baabi ase baabi ane ha
apo ne baabi anwe nanso so no woyɛ ya baabi anwe fofo kwa baba beto ɛno ti pa baabi fa to hwim to kwan ɛno ti your destination travel services say wiase afa na nyina baabi a pɛso kɔ no sɛ yɛ US abrochi mem ɛyɛ Canada ɛyɛ ohima krom ana ohini krom London Ingrisi wodo bɛkɔ Turkey wodo bɛkɔ sana jema brochime modo beko Austria wodo beko efa na wotumi efa nko order for your destination travel service say enko tu sika ngu wabra connection ma bi baju sika die one day too far wode wo ko enkrata asem obeya mawo wadwuma sem na kodura obehwe na watumi anya adwuma aye said e beya sika boten a wode ko ye no untumi enkoboka your destination travel services po amantem so what's the camfo o mafo do no na ebo mabaso na abaso body amafo de ema omo no wodofo se odu sika ma omni enche na visa no aye yirede wona wo kro no wo manfo a esere wakotoka nyina no aye your destination travel services kamenya ka kire wo se emfa usika nkomo obia your destination travel service o wasokoma mpon wone asokoma borura bank no ene di hwani mu wone cement cyber clinic ebo ho pe se ukona kodi nkomo ekire wo mu a wodofo efe kwa wo ye hotel bookings no ene chesadie beya airline ticket ni ade ye akwantuo omane ya akono mane ye fe kama wodofo wona woko take akodi dwa nyina no aba nyina no wo hwe emom kofo omnyoma eba kama Qatar Dubai ehfa na pese okọ ye your destination travel service dende mu ama Kenya ka manfo esika aka baby wodofo yemfra omo ahomatofo we so efri se omo ayegyire dey omo etwe wo 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 767 0206 748 767 your destination travel services one not na kwantu semina no wo de kodana obedwo ho yempa bibi for minimum a ye miso drink yempa bibi anom na ya ponto ni abadi to no ayi yo no nyina da ye ya no ane chechewere Abraham papa yi ase e miso drink and 5G meza every said say ye no tu da kwasi ada e de adwoda beba adwuma na wo ba no honam ye oya if ze kikiri na doso wo mo 7 nyina no ma bre no 5G meza e be boa wakoni asa nyina so obetumi akonnwuma so na ship a e de bible no snap ba ye no sa ship kro no a e na di miso and 5G meza e ba ye kametumi akase miso ne 5G meza no mo ye ntafo hwan na ye pani e de ye fa miso nye pani wate if se pani e na etoda bia nkoda no numbie kwada na nom Miss Fruity no amom kala no aye kama omunyini na ye prom ye komani jadan ye 21st clinic ahwa overseas ubenya biato e dia kodi udwuma Beacon supermarket abawa wo post office anomanje heye ubenya biato post office heya hano anomanje post office hwa ubenya biato Mama Esther Outcome Royal Ventures Baptist University Abuakwa ukwa ubenya biato PNC Ventures anomanse taxi station one charity hospital junction no di ehwanimu ye corner sachi enterprise ewa asafo abinchi one VIP car park no edi ehwanimu ye fre na sachi wa homatrufo we so 0246 270221 0246 270221 and 0558106348 eho na sachi ubetumi afre no tena homa no ubenya biato kwachi kwaku chiri company limited na wapoe mantem kofodua se ukwaku chiri hwa yabusu se cha chunwan chano no be doso papa 0243329414 0243329414 eno eye kwaku chiri company limited poe mantem KF Kinju Enterprise Enrom Hotel Swami heya opamangwa brosem ho eho anabu KF Kinju Enterprise abu hose chapo yemfra KF Kinju ewa homatrufo we so 0263 185 869 0263 185 869 eno KF Kinju ne manono freno ubenya bi ato 3A Herbal Center 3A Herbal Center wo frɛw na wodofo se wo frɛw dia
or the 3 eco capsules cocoa drop papa with your baby so na sa dro we na etu cocoa ase enye se dada cocoa nani e de fe no we de etu ase odofo wuja onan moja efiri mu ba usisi yo ya wani so ya wisi eye cocoa no posa na wo posa wani udware ho yo hene ensanchene ya cocoa timi ye no wanhwe yie obeka so obi kura to wadu cocoa na ye sansanchene no odofo duru ba bia so transi anu achi auto efise cocoa no se tua utru ni wanhwe yie obeyi from abone agu ho ani mase from abananse so enye odofo ni nyina atu betwa 3 eco capsules cocoa master ba bia to no tundo e wo mankan nam kumase ubenya bia to okole na ga ba dan ye ba Mr. Yeba ni apidan 0546 107 107 3 eco capsules cocoa master ebedi wakagina mu pa yanko na yanko di enkomo kakra ewo ahoma so hello 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 nana hima ma joy yeah wabatampa ne pomte say me adom me dia ka ni we Sompa TV na ye no twetwe nkomo anwumere maame anwumere de ya ma no etiawa abrantie na nadwumo bechemu suta ne banche ho nsensem akoficha asekoton ye no na yebusa ode onim na wabom nkomo kakra kire wadaroma Nana yema wote menka mentina so maame wadawroma koficha ase banchia okọ ekotuto ye no sabre wono na dia asase ne ma na nadwumo nanso wanyi na nadwumo asutire no okotu banche ne ton ye no kro bia sante kotokose de ode na de na kenim ne bo maame asam no yase ayi wanimsem na empo okura na yi fi post station ho emu nchiremu kakra wadawroma na na ba me ho ame ba ho afi anadu afi na mfisto aba mabele emu nchiremu ene ye pese o kire etiawa nche mo ba ma nchiremu anchiro ye pese o kirem ene etiefuo nyina ne wiase nyina atesa asem no wa ba ono mo na kama sabon kama na nyo na akoyi asem fi post station ho ana ba ma nka anchiro ena me se sabre dia wia bom etitim kakra bi kire yetiefuo ba ma ba bisa ma kire mu nyina akire wadawroma aba mabere asaka mingina FM so na mengasa ma me se dia ka wo keka ko ya ko akire mu awie o Osei saka dia woni ya twene tan kakra obatampa ko akire mu awie ya se wo na na monche na chance no na me pesa me kasa bi ma me na yo pesa no aye bia no awanye ma me na da na ukoyi ye oh yana mkoyi ye sei Oba me strong I want to say na mkoyi ma nchire se ni na ma ncho ena mejitum mata asam na wie let's ono wadane ani na aba mo na mo ka bia na ho ma ono an kana sem ma me je se akosi sei wo yi asem no se akosi sei Nisese yo di sika on fa sika ma no de me nimu no na mo she brebe no on fa sika ma no hello Mahima what I try bra store na me no nkasa oh ma me afidie we ya afidikase wadawroma beduru baabi no wanhwe ya na wanhwe obi akodi ho yawo se wakoyi asem obatampa wo hema pon wete se wo na wakoyi asem na afei yebusa ho asem a wo pese obekirem na eduru baabi a na chese utai bia chinti na wo ya sana me meta wa ya chicha asem meta na chi eti na ye pese o kirem kakra okodi ya me ne kodi ye eti nyawo na asem no ba ko free post station wo se wo hema wo betumi asiesie onananom no wade hye ntem asem enu ti na wo ba ya bebu sami enu ti na me so me se enanwumre ewiase nyina etie bi eti de kosi ye no kirem kakra kira adasa de kosi ye de mi koyi ya me siesie wo ajuni sika enu wan fa ni sika na de church say bu simi ni na di wa fa ama no ena ba ke cham se oso de na ba ho na so de na ba ho amon fra no na mu musa no de nta ho fa sika na mre no a ya asam na ko di wo nti enya de amedi a kire biem chat ni eti nana hima wadawroma ansa na commander ma kwaya mo yi asem no kofi chance no ene wo mo ko tu banche no mo gitum so ma ya de na o ma anya de
I don't know more. Only one more. I confirm me. I can meet me. Omo confirm o say. I say I must say, woman in Sako Canada. It's a big to me concrete as some. Come to me. Nana Himai. The aname person who ya no ye mam say. Oma confirm o say omo ko two bunch no ma gia tum so ma anya de so omo do Sako kan. That's all by a moment so ma anya de. Noki. I don't know that's all confirm. Eti Nana Hima wada Roma. And I'm a bear moon, but I'm trying to bear Moko Yasam no by. Mammy, Mammy, eti wada Roma, wo penimu, wanimu ofede, oti akunyaso, enti na posi for the mawo. Eti akwaba say, o man metueska no dia no waye. Some Sikamano, and was say Yawara on it, Papa Beshia. So upon a buy our and was on an Indian cancer be only set down us or by Genesika. A channel no chance and a friend, Mr. Moffren, was a dweller or more. Some guys I want to walk on. Maybe I would be copy up upon my family be a member. Many actually because I can't many penny for Marcia and I can't some no joy. That's also was Sako Hanya Mudia, many a must and Anahimai, what Dauroma, Yanaya Penasumbi, Oba Hema Utieme. Na se wo hanya muno. Seven producer, a bra was share so this cano banacrano, a chum. And on a me busa say, Esan se wo batampa, na when you Freddy Intino, a post for my wee and a brand chum, a dear na one casa one a mobile to a phone. Which have a home. Ah, would you have brand Camano if it's a so nagi name? What am I say? No, they make I want to must say. Me and that yes, yeah. No, buy a man who sat down on a crap. And I'm in a fresh castle. I'm Saturday. That's why I carry. That's that time on us. No first can mammy and farm upon. Then also, young boy, Yawada. Apparently, Yawara Rabbit is scan. Hanging out here, man. Now, so I say Yawara for scan back on the farm. No, say Yawada, Obama can chance of own friend. And to bedroom can also own friend. Only Asem Biaka. Because I said, many Freddy, and when you found by into J. Home you go so. There's a chance it's over this camera. Now, from a dear son of a guy, just any of kind of the young was a former chance. Nana Himai. Seven producer, Asam said, Omusisha Mobreno. Met me at Yatum, Namasi Super Pose Amaka. Now, walk about Pussy for Naman, yes, Asam Amaka. As I know, Kenyan Abesi. Menese, walk about Pussy for Naman, yeah. Yakokan didn't see Canberra. And Asem Menese. Say a brand chem, walk about post for na man, yes, walk roman for any diam or man first can man to meet me at 12 months. So, Nanamuba or Bao me yare. Me yare, Jordan, my SML, man can talk about commander money. Mamma, as I was so yadi, I also walk to Akupesi Kaka crew, 7 previous. Yana Sufri store ne coffee. And it's kind of never cargo. Oh, mammy, now she'll be so bunchy. I could come and also not even in the mouth. I'm kind of never cargo, be a menisca, and some of the time I look up Reba. Mammy, Mammy, now a seminal, but I have a panty now, my decoy, some no beefy. Nana Himai, Nana, but I have a panty now, decoy, some no beefy. And said, I know I'm about 2 men. I have what about 2 and him. One not as in the bush of phone. And Tia Brow must share, you know, a pahon, and I say in Rui. A pahon, means Nane, sir, a pahon, sano, met me a busa say, Charles and a bush for no the any amount, and no man for any amount. On Sunday, I need an amount, I'm got some friend who I met. Okay, Nana Hima, Wada Roma, Kamesla say, Safa come post for say, woman for any dear amount. Mago catch you. You know, I family. Eti da ben na beko. Listen, do I know what I'm meko. Okay. And you be the actually na so ya frɛ wo am Nana Hima. Pensuo bi egu ho na da obatampa. Money post no kan kakra. Antino. Eduru ba bia. Pa maame mpanifo sa anya no mo kasa no e wa kakra maame mpanifo sa no
ya no mkasawa Asem o Asem yanhwa de okoto banche no se benya no a efri se eno so nko a yemfra chance no ankasa efri se wiase no ma me kan kira da sase de odena de nim ne bo dodena de no ena enim ne bo ye ko dankeba complex ni kutu yade ase se ye ko dankeba complex akutu yade ase a ma me ne wan se yade nipa benya so a na ye yade kru ya wodofo entra ho ma yade endokro enkan ento empaso emo anu aduane emmo mo adwuma ensai ansa no akopa kira kwa ho ye se dodo no a fo ni kirem dankeba complex yade bibre bia da ewo ewiase na ewo din bia no odi wani kirem dankeba complex a obetumi atu ase de amaw yade bay ena de ko dank ya otumi entu ase emaw dank pachi number 2 woni city hybrid school no ena eben ho wodofo nupa ani mfidie ankasa dankeba complex aso ya wodi etu yade ase enwodwo yade stroke no ba bia di wakwa durubia no wodi duro be kan ama watumi asori prim no wakọ onyuma so wodofo namsa yade bia yefo ya ni kirem dankeba complex wobekon na wodi ajew owo nupa no a enoti se de ni kirem dank ya ni nupa dank ni fight okay no ene extra ko ne pro care ne ade no wo mamu ha ba bia tondo tundo bia no okwa dank nupa no benya bia to se ye osisi ena ye oya duru ba bia adwade na honam ye ohene koko no ena age waboso a yenko dankeba complex obeboa wuye papa hello Panipa empom te say Kofi Charles na me ni nkomo yi Panipa anwumre medasipi abrantie na nadwumo uni no odi asase amana hai na odi asase na mana hai no odi manu mfie say asase no asem no ma ba ho Monday no ama na naka asenka yebeshia benada no but my sister no mo we kurasi enti no me friend no ka che no Monday ni say me kwa kofa wo mo ba tinyampa Monday ye nyina ba be shia ho na ya trust na bi ya to ye wada roma ansa na yebetwa wo Monday no asase no ene mu banche no a akwafa nchiri wa hye waba no ubetumi a kire mu sen be ba cho asase no ya media ba de ohweso no ho enti no ma me iso na be kasa me heda nti ho timinimu nsem no pi na ahemfo ana de asase no ma abrante na nadwumba hai ye fena kwakudonko alasa na kwakudonko me ma asase watran so mfie miensa me ma me de so watran so mfie nan na abrante no na asemu a wo kan nyina ne se wodua abanche ewo so abrante a ye fena Kofi Charles ani ni nwama akọ kutu banche no aton wa bra wo no odua banche no nim ho hwe eyampa ne pa cho mi wontiremu na me kire se nyampa Monday no adomodom ye ne a ye nyina be ba ho ne atrase ne obi aka na sem enchiremu no ne sei pa ho ntoma kakra me ba cho menese ya de manu mu no FM na mi ni ho but the minimum say banana transas adumana transas so the time so say oko or high say wodua mako time no so say oko a bon so wadua nkunuma the time ba so anu wadua mako no odi dato aba ama yakura ba 3 times abesi mi sister no ma konta so na nada bo so ba ko abesi ni so enti odi meka eno na ho you understand the time I saw on be a bunch of assassins. To be a bunch of me kwana mi huna me friend say na alasa hwana man no kwan say woni a bunch no so no de woni mu wo hwe ade e frɛ pons but in some of kan wo bakumi ni ade enti ne time I saw there na assassin nya ne de abiem na assassin so me man no kwan say won panu a bunch ɛno na ho Juma ko Sompa wato bunch ni nyina ana meme oto banche 40 million ama sister bi efra no kwadu ama sister ni tua neka by 3 weeks ana meme be ko ona me ko ka che sister ne say sister me ba cho plan na de meka entino ma yan twen enka sew ni nwie ye wi a no watu banche no ana sister ne say wate
enti ewie ho no ne enwie ana sister ni ja ya na ya fra wodomo me hu ya nza wa sign dia ma obi fufuro a ono tu banche no won so watu kro mu ho me fra ba wo mfa na beda na me so nsa ka mesika na ti na dwomo no obema usika sai ode me ka 4 million a me ma me so ode ne ka me ma me ka dia minim bet ode me ma me so ka eti so do ma me kura ka 10 million kura no a ode yenye ne saa na se banche no se ye ne dia na se wo fa akire ekotu a panipa wabokro no ana se omokro no FM die tema me ana me kan wasa me say me o wi ase on wonu nu ya de anokra e ba akopɛ ɛhɔ ne de ma fom but o se ba bia me ton ba nche ne de ya fom o se me say me ton ba nche no aha ya fom tini e ko do ato ase ya fom but wa ton ade no ene ya tra sempanyimfo abama ya ka ana o se obeje 120 million ene ya man mu 10 million 15 million ene ya cha say ya ka no busu nyenu ne esre ye nana me ana metu aka me ma me ya blewa me so me yare ya me ntiako but me ne no podcast say me esra nanka o ma me break akra be 2 weeks bi nanka me fansa pebo se fa sika ne nyina de emma no me hu ya ne te wade ma ba sompa enti ewiase de enfom so wade etimi ba but kunu nu ya kasana o kan go now time now straight nipa na jiri se ka aji tu ma na ka yeye na banche no o ton ne sei o ton banche no 40 million wo ton ne sei wo ya ton no 40 million na obi edi ne ho de na afu a wado na empo ode asase ka pani wo kwan se wo fa akire eton mo obi foforo sa me ba to I don't know make sure say my phone but banchi no ton ya no ton ma nipa no tia na 2 weeks time say the kind of nipa no na da me ka say the aka no me na ntia and I'm so osre me a me ya wo tell me tia me ka but Jomo se won tia sika ni dem chance ye na me tia sika no me ba to me tia chance ye dana se ka me ne wo a na o ka se wa fom no a ka okura no ka se odi a cha opa kura ma bebuafo se wadawro mama fom mon ka bi mame afa wu yi ye kire mame musa se onim se do ode na de no onim ne bo Matias onim se do ode na de no onim ne bo adwada ye twem me ba so Matias wadawro ma me ba na eja ye di ya to yi no kra ba ma so mfa so bi ani se wa frɛ na hema no ma fra no na kra ma ko hobet man to no na hema no onim se mo amfa ni di ama no wo bra wo hye ye no mo de nanim aye fom no de na fom no de madika akọ me ne mpanyimfo kra ya nto no bet number achira ya de se be sa akọ na yakopa na che obi se ma nyin yare am yare na me so me kodi afrase e na ma no ba sa enti kofi chance ye aja wom se wa fom na brantie ka sesesi akura sika no aye kokan no kwa no okosusu banche no ene banche no sede musi twefira fom okono onfa no banche no enye saa obagi atum be ba to tie me kakra menese utie me mitie mate me kan sam kofi ei utie me mitie se kwaba ne se onye saa na de na de no onem ne bo afuom wanka nti o se won sa asase ne odia enkom kotu banche no wakọ na wose sa sika ne kan wase no onyi biem efise kwase ebu abamu a mo bagi atum saa oh ma fom ayachawo na mesra bodafo no ma bo me apa na okay yentwen Kofi Charles edadwoada one ni nua ma no nyina omuna samo ofosu yebeka bi pa na no ma bi koso ya sante mem ha nura ne kasa asem we se wo konkran ya de koso ya sante mem odun kan ni wo sa yesa ma sebe mpedwasa so bi ma ba so de ko bo bi a enam nipa bi so na ma nipa na yedai ayesa ofosu akwa bi ahwa anwum bi Sompa FM Osei Ghana pe ana wo se oba de kyan wo de ka Osei Ghana pe ene e light off a na yeso a na ye de ye Ghana pe ana Asem si police station ekoyi banso ye hu de ekosi Ghana pe anyuma ban akwa bi nyuma wo hwa no de se Osei Ghana pe na wo se oba pa de kyan wo de ka mini di
me credit asa me die cash na no kura me ba no ho ye hye Ghana pe Ghana pe ene obi anasem ewo police station ti nasem okose me force commander no ana me force siade ni na asem no woni nsem no abramra ne da ho che so force Ghana pe ade asem ne yehu ne Ghana hai ade bu che se force o force tetete ni yehu se sasem police station obi be ya kwa ampaye makwan nemu wukọ na sa amane ka sa fa asem ne brain wedi ye be yi asem ne ko na je ne kodum na anya yi a fine Ghana pe fa ne yakọ ofosu sisi papa yi abrante wote de ne beba se ofosu wukọ akọje asase ya fa nche ne wo ne wodua ne no ma na no abrante ne betra ha de wo kika se mafom me ka se bitato eno na ye ne sa odina obabi kwa se woni mu hore ene ye frɛ obrante ye frɛ obi na nipa no confirm sampa wo se ye tu ade no wo kura na oni ho wanko kromo kranko na nipa no confirm so oboa na that day a banche ne koso na wo kromo enam se samasa wo twantro se sa na te de me ka che opani otie se opa onya fa nche no nkobodua no tu asase no otu banche no be ka che Sompa FM ofosu du mebi wo a ye se ye che obi akwan no ma bi etan ubaye fuo adua banchama na ba emu hurue ne nkranen enye yizo yetetea ene yetea condition na ye ka de yede ya ma ya gade kwa yentimi nye me ka kire wo nkasasa ofosu me se ya ma ya gade no di for ni gade oni fio me pacho me so ofosu me so me voice me bon ba me pacho masa me so masa asem na banka se je de ti dem ya mejayo ede ti dem ya ka se o de ka se minye ka se o ti minye piao ofosu o de ka se minye o ti men ka se twesa na le twesa da bi kwamna o kwamna da bi ntimi ka se ofosu mi enu a o da bi ntimi ka se o de jan ofosu mi enu a kwa ku de ka se o na o ti minye se me redraw my statement da na o ti minye ka se ye en ka se ye ni e wo dem ya ya ni ati anu me se ya bati ye wafuo bi o mi ye wafuo mi mu ma ko ye bodi a ahane me se me voice ofosu bodi a mi ko bodi Kwa body. I don't know my menkasa. Kwa body ni menkanye sisi mi fi ni mu. Asi obi fo ma twa picture so be. Oh, asi bra kan. Ofosu. Ye. Hwe, ndu nwe bia. Ye fe ano no nwre. Ujia ho na nwre de metima do kokosi ano. Wo ka se afuo ni afuo. Afuo ni afuo. Efiti ye kuntan na da. Wa ye wafuo wasu da na adaka asase kakaka. Wo de ye tintimu ayafuo. Ye ka fo ni mafuo ya ka. We ma fo yeka mutu atafra fa mo na nkwa na mu dwane woni mna mane ade papa yi masa miankasa yeni mne yeka garden obi ebetima yebi o yesi bukwaye and your friends afuo and your kasa na waje atum sa tie o da bi tie so kasa sabri dia akamuso so kwabene bla waje atum se kwaye bam dia o se won kan sa na je so ntimi no o kwaye die o da bi Osi o kwa de o kwaye na che so ntimi no yebetuma ye fu no kwa betuma ye da bi ka se me fa me ka ho yebetuma ye kwa ku wadi fo ka wanim ontimi mi ni fo obo so me na wo sha no ontimi mi di ka kla be ka ye ni etu ofosu ontimi no mane how na me de maka ma se me redraw my statement da ai America fo ko Kuwait omo ka che Saddam Hussein say on redraw the statement and on redraw na ima one redraw da so na mo de wa so that me redraw my statement da ontimi no na wana me ka twese me no de me meka no ntimi nka twese me nsan yo me kwamanim wo so o park da chi to ba o ntimi nya me se afuo na wana se afuo nye na afuo da me wo betima te kogo so we na so ntimi na afuo wo betima te kogo we so na wo ya me tie me ntimi na afuo enti mo afra okasa wo ko gadi wo fi anim ho now the man chibi ko so wa yafuo wei opani yankasa se de ntimi yankasa me betima yafuo opani yankasa jaja timi why me na mo flow kwabena man nka sa ne no ni ahodi nti no tinara kana ne wa ahodi aka mama na adwene ena onu bi oye wo timi nofu o timi no buzaza na mba makasa no timi no ena onu bi oye ena makasa ena onu bi oye kwa kunko o de ko ne no nti ofosu garden wo du garden obi bakasai
wɔse sɛ me gyae obi hawa me voice bɛte maadwoa sɛ ma hu deɛ ɛkɔ so na mebɔ awurade mpa amete sɛ wote okay na sɛ maadwoa wo ne na aba sɛ wode yɛ kom na me nipa ta machi bɔ mpa yɛ ma me no ke adu mu nyasam ketwa me na meka kyerɛ wo regya Nigeria mo wode ma me nkɔ manim ɔpani due wate ebu ya edu me bi wa me se me ade a me makoma ntime no sɛ wo betra me support de wo ye me nya atwom wo me betra na me ka asɛm a sɛ jama ne nka na na hema koyi asɛm na na hema kra yɛfrɛ no sɛ bempraduasa Oforisuo na adodo na kakwa bi so ko twa bode ha agu so ada enye so easy ede ne kwaso ga se nka ko bangia sika na egu no ka tam de kwa business no aba se me ba jom da kwa bi metete maboka ade Ghana se ya dani jata obia sisi obia nya obia nyam minim de kwaso wo Ghana wo Oforisuo papa yi wan ko wia wakwaji asase obia nim krom ho na de ekeke man ka se on fa nua banche ni wato aboa na wie na sabe wo sa kuta ne dua enti man kan che se onua banche asemi a wo ken ba bi e kore no wo se me pa cho mafom but still wo challenge na je se wo no wo ji atum se wafom no wafom se sen hwa wo se mo dia na ebu medum re bia wo committee a no wa ma aba fom ntam ni enya kire yiye no na man kan che ne se ene onua banche ni ade wo so ka ni nyina achi no wo se mafom na ne na asem na kokeka de kon wan na ne sen adu time a ye be sere Ghana se on ho kire ba ye mfa se bonkum ni fa ne di ukona se kama se apata so a nipa na fo no papa yi musa so e kronfo asase no ko ye so adwuma no wo de banche ni si wa na ba it take some years or month and sana banche na bonti wo kwafo mo o ko bantu obi ehu na sabe yenhwe ye besere nananom mesi kumase nko ape ba ko ndo se Ghana pe mesu meka kumase pe ene nsem bi sesi a na no na meka sasemu na nananom atutu mampa nananom ye de ni de mamo ni mom yenhwe nipa no Oforisuo ma meka se mi cho kwa ko nim de ebum kura nana hema no kasa no wo so de nananom firi kumase ene ko bechem su ta de hya asase so nananom firi kumase o ene ko bechem sebe preduasa empanifoni ho nananom ko no na sebe preduasa ta ikopa ya ade adwuma de na successful na abrantie do abetra no ma menka asem kyerɛ obi betra no kana se manye so easy sa wo obi betra no kanye so easy nipa hwɛ sa de onhwa wo de ade bi di onhwa bi be very careful enye obi na timi akoma ade asem bi kɔto akɔ police station kwa obi wo ho a na se won fa nkɔ police station obi take action but obi ani benya asem o de ba akoma police fo no na ye besere nso ye besere nwan ma police fo ne binom ebi di twuma asem ne ba omun so asem no enya asem bia na ewe se asem wo de criminal case asem wo de wakokum nipa asem wo de wakoye senti no ye di ho agro da bi o obi antuma wo na de e wo Ghana asem na ba abrantes wa report okɔ ya chenkrofo ne dia yanchi wo mokra e criminal issue na sa na kan de sa na ke atwe ya sekanya ni enke ko obi afu ni akotwitwa bode abeton se ne ada so na mo abia yanchi na police station dan na de bia no ye ko bia no ye bia no sesan na no nkrofo bia ye ko krobi so aye ba na ye bie omo police station ye bia no na kromu ofo no wo mo di soloku na ye bia no mo sa na mo de mo ani ade mo kogum mo jimani Oforisuo ye besre ye ma ye mra no anya dwuma me makam se Ghana ha se wonna mo na kamera ya dwuma ena woni sika Oforisuo nka ye okay obi ameka obi abroche na ye so ho de no emra ye nim sika ni o eni enim hiani emra no da odada but Ghana ha ne emra ne bia chia se ko police station na sabim preduasa eno man koyia wasem ye different we yale ko hospital nessa why your friends o kanta na flash na da sisi no se wonnim na cap a disposable cap adi ayo e ho awa ya di ayo
yɛhwɛ saa no mo yɛbɛsrɛ Ghana yɛmfa pɛpɛpɛ nyɛ adwuma na hemanum na ahemfonum madaroma se asem si police station na mu koyi a mo kind of person na mo kwakoyi asem no wei mo kura no seven preduasa na kura no mo bu nanim tia ofo ma me ka se me no tia yi anya asem bia na adiko police station ma bebe o ameka the crunch so kofo obi 80 billion asem kan ni so mo rasa mo ani mo fo so ni adwuma ko be ni 80 billion na me bokwante ko ma china me ni 80 billion o maka so ma e de ma bebe o me je hane wo je hane me ko fa ne ebi ni o etina na hima ko yi asem na etie ni a okoyi asem na police for the man no ukọ court na upagya nsa na wadaro ma court me so asem ya beto ensem ye pese di kofi kosi court kro ma kwa because ensem egu ko muntimi wo se ko ne mo ukọ na san koyi a san fa bre ono court kro ba ka se di besi bia no ka che na wo nkoi na we kro se adwuadan enkura o ma fa ni dia manana ya ba se du time na nanom ko be obi a yen hwe nipa na ye ko be no so we na untimi ama emra na nya adwuma na police fo nso fa pepepe ye because for us obi ho no ba police station next obeye case sa nipa no ope asumdua asam dan say wode mra be hye ne nsam akoyi so aba na etuo FM anu kan hu bi na ma nipa etimi fa kwati kwan eye no ma bi because all go police station no e dey na ko pio maba ene ya che krofo ani ya bu na ku no na no krofo bi o mo che na o mo bu no approach fo ja o mo ba beje no wo so ya de ne ma mo ko amukoyi ensi hu mo be sa ja no show aso ke ni mra mu sa se wo che krofo a se bin ka ku no nanso ya de ne kope ade chi a no wa sa twetwe pimpinis no wa be ne nambro no so mo bo ye mse ne na me ne na mo yi Ghana nko ana sa no ma we ko so ye be sere so mo so mbeba mandia ofo so yi wo abode mbapa yi ni sika no omo ba na so mo ba ye sa wo so ko fra ni nwa ma ba minim se mai ba omo so ba yi but ade no mo nwa ba ma na dika ka se ya fom eto omo ba omo mra ne se sabi odwan kwa bi so omo man se pataku na squad on be hia no ano odin yenkum ni power but ye de ashotie no ye de ani fam nipa bi nya sisisam nipa bi ya de bia onya very careful say ade am ye be wiem sai ni nya sa no man e ko so Ghana no ofo so man fansia okay Asem we bechem suta honkwa na ade asase ma obi ahaya ne no bae a wadua no utumi ekutu etonji hu sikadie Asem foforo kwa yakọ computer so dwedi mra na bedwafo emrem entoa so emfama yakọ computer so dwedi mra sia komi bia bo mix 25G esa papa say valley tip utumi fan ro utumi sa discipline fisa po bodi wunya no so ye valley king oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no oba me fia no na me no se me kokrum na se me bla no na me no kokrum ma no na ye fun fruit no so no ma juice no wom 5G drink papa FM ni fanum no be few energy drink yes also when the juice and sa papa ne dia cha dia ba the real cha no be dalega e do bi ala le taste ya ba blood di dem nyan no fa pafido on the show why you think it's a joke filimia kataju kai mizu osan hene wa dia tum ba bia mizu no 5G mami na boku na doso ama mi hu pokura bobo ma hura som eye 5G sabako pe ababiase. Now let's go afido on the show 5G. I think okay ya ko ade akoya ne wei ene Sompa Asem Mpe Nipa no ye de pepepe ye ene ye dwuma ewo ha na nye bechem suta kanu se de asase ma obi a sase wura etumi ekotu no bae ne ton Ghana asem wa o pokwa bena bla me chama hadi wana no ho edodun kakra atine o de no abakire me ne ho ye pa baadwa ho efe e chaze kamba be num tin so o se ko baby Oforisuo me minimum dopa minim se the phone near masite because me ya ngum kumase ye wo makurase eti minim kire binim nankan nim primary minim dopa na me na me ko afu mo nsanoa 19 sanoa wo so doda
Kwamna ni menya sa. Ba wontini me no. Me brafo ba o. Me madɔ me dɔ no maboa no masesa. Kama ntiafo mu ye hwete na me de yenwura na gubanchena se ne bɔde na se. Etu wudu efu no motum se yes. Minim dɔ pa. O dɔ mere wafo adɔ. Bra minim dɔ ankasa. O dɔ prafo ni. Me de wase. Mo waya de. Eti efu mo dwuma no ya. Arado anodo wura bi ngo wo. Bra minim dɔ. Min kan kyerɛ o. Me dase. Bladi yango bon. Sompa FM. Da. Asam na da ho no. Emu oya se utiska akọ pasase adoso yenua be ma wo sisi wo pese ne ma ekonkan na ebidrum rebi o ha beba mintu kwa kakra beba na wachi ayebasa de ya na ya no kra se wo cheke manch baako na wo hwe sisi abo e wase okoto se yetu da ho ne bi ye bone be miensa da ho no ma eno ne ya no ebitimi oboko pani tu manche na utumu se baby ebu tire na sketwa yi no ono ye run kakaka besem semu a utumu se manche na bo na kwabra ne de ko emu ya nanso na ahima etie me wa bon ho modern ofosu uti ye sese mo yedu yetu ya ne yehu sa brante efe ne molu odi sun ebe pai ebe su kire wo na mikura mini ha ana afrem bo mama ne odi sun me pacho okodi papa na tana o da but odi su ba no woni mo nyam no de na ye ugitum ko paachew e ma ye paachew odawruma papa no so otiew ye fre bibi protocol se firi mu a abrabon enye ye da sa protocol ne firi mu enye ye da boy ni banana ni nya sei kra pat na mu so eni papa no ne ntiemu etiem ye nyina ye bunkoto dwe pa na chew no papa ni mu da wotie yen e ma brand timi hu t-shirt e hyeme eni ka ege se eye protocol ne ye na hima no wo ye bi se o ma semi papa imre o ma mrante so fomu ni enti won konko ya asem no na won tra asem no so na o ma pepepe yem ne fa brand tins kama e ma no nimum sa mrante no mu koton asase no omu na edi enyamrasem koton banche no omu na edi nkotasem pa ma meka na sa omu di nkotasem omu di nipa na wu omu ha no omu tiri nsunu mu de kona na ni da so anko ye kura no benya manche no edi akwa koton ni onya kaka odi kun botum tu omu se gu ba hima ni mo ase eti omu antwa ye anka na hima adwuma de odi ye se ya chi obi nti ya be so akere wo enti yenko belu de kabra kabone nim ba yense monwura police station commander the asem we kura kokoto a one commander free money problem one court ne konya court so no eye banchi se okogi tum court pe na wadawruma medin ko asem ska no me ko peska na ba betua sometimes court mfa sankrofo ntumu we enye obi ye che da atwereti ana ye che da atwitwa ne sekan eye krono no so no ye behwe ways of krono no court according to court mra no eti ye beka se o ma metreska no ana se o be half ma meto police station ni pe bebrenti asese bia okosra ya na ya gi wotum no se eno so memu a bra ade kitikiti bi eni nkrofo so begumo eno ntini yen kan hyem se protocol no sometimes eboa se oba him ebedi wanim ye benya ofoso bedi anim ye be kokopa chew abre ni wutasa abra ya bre ni menyo ofoso kokokon kegete awo e wo roba ho ya wura osem enti ye be hwe kwan ya ye be fa so yenko enti ofoso ye be sire abrantie na okokoton efuo no se ade wo ye no se be mpreduasa nye ni penya na betima gina no obi won ma fa na ade on van kopre police station when kwa obobo odua obesew sompa mo odua sewa e bia do be ye no ntimi ntawia sabrabo eti sa ne ma na pie ye mu no sabrante on tom nika no fa papa isi ka man ntem because ade a wo ye na se wo bu na bra ne sum wo wajisika ana odi asase ama no enye odwuma ba bi onhwe ho sabanchene bo pro wa asase no so a ofosu onye wasem o ana kura ya asase ni ye mi pacho onye wasem enye wasem jamane pro ana bia mi wura wodawruma obanchene pro
ebia mi yitu na matwa maudia no magu ahedia e na wutu ba se wo firi wadwene no akoma mu ene wo kasa wakoma ene wo betire o maso se mi yitu atonwa o da bi yenye ne sa bra entwaye nti omomodin se bana wo ba no mfa na no wei se de e kase ye mfa no enno nwere no e me ne mfa na no memetra ha en kan chene se ye ko peskandia ba da bi one na him edi wanim wagunanim ase ya twen waba ne ka seda de ye beto no se no sia because one na wo de kana wo nyamia eyamia ye beba ye ba betrase no eno no ye mfa tutuka o ye se amane hunu ye mfa tutuka abrante ye wade bi wo hono ma obeye nipa be kokotra dem obeda obesusa obebeba ko obekoko na adwene bra sususu no ayinso bi de che ya wo de kususire no obehawo obu oso a we faskan fa kogo twa no obeka che no obu oso fa ba kokobo ntrim ye so many ways ya nipa ne ma brabo so enti e besre yempe problem ade e bechina branti aka wo yiri wo ma enko be hwo no wano achia ana woni efira ana wo bubugu ana wo betotwo e da to ha mu ana so beto stroke de ma wo no won penny senti no bomode ne finish kabre no ti bomode ne finish kabre no because how ono so sebo so obusia ana oto asase so onim de obeya akonto asase onya asase ne han onim de obeya no oja asase eto ya yenim de de asase ye ne aja asase ato edientia wo de obeya obotaye onim se odua wei ne woka asem bi bebu ye afuni kakra to sense oso de bedua nkruma no de kodua banche wa oka we pa anti wa dwele pa no ene utrifa na be ha asase no se medua godu wo so ye wasem se medua kube oso se 2 years asa 10 years ne so na kube ne nyini ya ana se bejima sase ene miya me twoma do to gwana se metutu de machi a ho de nye wasem etinka je se medua nkruma mako ana medua meko makodua banchenti eye wasem ho de abrante ne kasa na adwen no bekokọ etabu nyansa nhyada emantrim ento o ma na adwen na fie nya dwada o mfini sika ne bran anyesa efie ya ofoso be ma ye bema police ache no ne ya process asem no to court eta dwada ye be process atem to police station to court ne ya mene hu se Ghana sabim producer ye ko do court ne do to ne beliwa ye nim so wasem ko to be trace kan satan so yes asomle eto be trace kan bako ma no na wo bele me das okay yakọ trader chako pada ye fatete atempo no so na yakọ ne adibidie aye akwankyere ene sei enkane no na ye dibidie no ehye body trim na ye de atwi esen aposen no enye se osi edafitani wanum kanu nyina ebete trader chako pada orofo trader chako pada no duru baby na num bia toxin ana poison akọ nipaduam no ni nyina ebetumi afrim trader chako pada nsa no nwuma no ebie de tumi eyono no orofo duru baby a utumi se sade no adokro nipaduanim sade no amwofu no ayekese o sade no asisi wuntin ne wanhweye na pressure no ebeba pressure no ba pre na enwoma eye aginsemu orofo se trader chako pada no utwa bi utsabi gunsuom na kutu no utwam emienu edefa efra trader chako pada no a odofo oyam eda ho saa enema cholesterol no etumi enane ha nipadua no kidney no saa kidney no ha adwene pawapa ni nyina ene se unum trader chako pada ni bia kidney problem ni nyina ebekọ from odofo eduru babia ya na woyam nye bla Eyamankoyi yafunu mun die bra ne kwasem se ehia trader chako pada na etoda pa na se bema kobra ne se toilet so pa na se oja na ya bra wontim fa wo na wotwum bi ne kono ntim ne di ma wonto ni yemunye etube nya bi yenko pe black and yellow trader chako pada no eboa eye so she de enye de ehuru sa treba ku gum kanum sama ne fra nom oyem beda ho yare bi eda oso a emman yaman koyi wodi pedua no uskin kura be chenji ebemna no trader chako pada okay enoti wodofo duru ba bia watumi anom alcohol obi de dancha bonwuma agum trader chako pada betumi amwa transasi so duru ba bia drug overdose duru no anom abroso wodofo trader chako pada betumi ajo duru ba bia utumi se stomach ulcer no how yamkuro no trader chako pada senkyerene duru ba bia paste no ye fatete atempo no so dia paste bia uyusu bia no fa trader chako pada no bi efra no
fato blash no so fatwitwe se wonu munka no o sinyina beda fitafita ama nyoma akonkan asokwa mapone Pentecost asore no na ebo ho trade chakopada wachira kwai eno no ba bi eto no tuniro ewo omangana mkumasia ubenya bi ato ewo Fred Mensa ba Daniel ba apidan kolnaga ba misi ba ene blazer rekwa ubenya bi ato de adu djuma ye Fred trade chakopada be friend wa homa trufo we so 0243943413 0243943413 eho na any trade chakopada ne ma ye ko sciatica na sciatica expert no any 21st clinic clinic se na nwumere men kan cho se ma wo yamu hyehyew e wo sciatica yade no na sa sciatica no eso sisi fa usirem wona kokoma kosu na se atwudwim jim sciatica eno no ye pa dodo no ana aka dem na 21st clinic ba ye no omafo dodo no aso na epi anoti na 21st clinic se men kan cho se wo hye dem ama sciatica no aka wato paso a debi wompre efri se wo ba wo mam ha no manfo dodo no ana agina tum laboratory ne scan ni fidia hudo pi wodo fam sana 21st clinic se men kan kire wo efri se sciatica no de abibi mam ha de abodi a wagye no enya asem keto akura Wonderful abasobodie pi na 21st clinic wagye o enoti entrefie ma yade enku laboratory ne scan fidie pi na wado be fam 15 branches na djuma penti no watia tese na wo Ghana afana pi enoti kumasi ya hwa overseas woni Alpha Radio no na ben ho oboase call cancel quarters call Johnson ubehunu ho enkran dome market sunyane nkranza techiman 21st clinic was nyemini 0540311311 0540311311 yeah, Quadro up electricals. Now, Joe up electricals and the main country say, if you are a singer at Twitter, Nina say, what the signal cable be jasso. Now, what the 4 warriors are who do a work on Miami and Sape. Now, what you are met to reading one dance and then you a signal cable. Signal cable about Memano and craft what is on for so. Temafuate so faso abadu kumase abadu mashanti jo apawu kofa by eno no what the signal cable by ye no wo manfo dodo no na edi adanse Ghana Standard Board agiatum Energy Commission agiatum Electrician fo agiatum efiewura fo agiatum eye kopa wo yaso ena signal cable odi edi djuma eno ti se ufie entumi enhye na edwa hodo nyina ahye no atwade a Ghana Fire Service for credit dance SM signal cable ababe boy papa and to Joe up say brana kache brana kache on se bla woye bi wo hono mo a e wo fi wono ma eno ankasa na enane eno ankasa wo ya na rubber na hye wono eno ankasa enane na so ko Joe up letika aya wo ye sidi nyina ye collect ye papa eno no heating kambum na konane ama akora kosomu a amana akochina mna kugu na shop aba enkuma nkora enkum ense wo niema ense wo TV mesra wo this time there wo si wo fie na okojo apewu na okoto wo yego baby na wo fie hia na before ma wo fie wo because ye tro kwa trene no o mampanifo nyina so ahye hunu empanifo nyina change wo fie no wo fro ekojo apewu letika niema o mokwa kopa niema nti mesra wo bibia o pebia koko Joe Apple, the Copeletica, and near my papa, for courses with your kitchen wall light be up piano, or system be up baby and come. Are you on a more than a frigid and ordinary, Kojo up a watty. Now, qua obeying my papa elfo, dear mamma can say, O call Mascaka Crebi, and near my disu, between the way you're feeling now. O one profosua, o minimum juma, dear say a at your mother chef on the best. Bibie ni wonu ma betete amakwa koti aso ese kikino atuna to ampacho ko eye Joe Apple o kumase ya okay eroti ye ko Joe Apple ho dia na eye Japan house on MTN no edi hwani mu e wo pizza tafamo de nyame enso asisitasi rank o obehum abadum kumase abadum ashanti Joe Apple na mpempra de bia de wo ya fie de underground cable so benya bi sa na transformers ahodo nyina no Joe Apple ebema bi ye form kwan ya fre Joe Apple e wa homa trufo we so 0246 905898 0246 905898 ana 0543934550 0543934550 abadum ashanti
Abedum Kumasi Joe Apple Cement Seba Clinic yenko ne kotu ya de ase STI enam san ya de bia no Cement Seba Clinic so obetu ase no de amawo Paul Amantem enso osene di kanfo Cement Seba Clinic ewurade nyankopon so okwa asokọ mampon a woni asokọ maporu bank no ene di enhwani mu amanfo gina ho na yade a wo sane adansidi a eba no wodofo adan wo kasa wo ka kiro se enyojo ya district no baby adu akwa duru bia no wo miemia wo keke papa bi beda ye no adansidi na nya senketwa diabetes ana hypertension prostate na emojawe anemia na candidiasis na typhoid no kuma manfo yanko Cement Seba Clinic wo say wo do be fam fidiem laboratory ne scan na wo do pi no na wo de be fam na atie kura nika sem se ekwan abefa so wo bedidie no wo be kire amanyoma akonka yipa wo de Cement Vital Heba me shabadua so no ene efre no agan ene gangan kotobi wo betumi ene wo yire adi akatim akapen agro edi ade toto nye de hiani kwadwo papa nyina etuo betwa anopa no ana abati tutors ewo wawadiem eno na wo yire bebo nsamnane efise akoyie ama no wankasa kura no wahu se watumi agina so eya gan ne betumi edi wakagina mu sa eno ti yenko ne yekopa gan ne bi ekira kwan wodofo ne nyina ewo Cement Seba Clinic kokwa benya biato yefre wo mu ahomatufo we so 0240616061 0240616061 na yenko koktobi ebebo yi pa abrewatia Ofoso bema papa na your friend is wakwa to obi banch no no asa kwa kuchas onka no kro nya no kwafo na ansa na meba kwa kuchas so no Ofoso bema ye na nanom de ye ne wonom anatie wo ma na etete yen na hema Yaw ne kasage waye adwuma ma asa wonom ya ma ne nsasi fom kwan bi so na so ni nyina mu no ase ono nso so ye enfonso kakra na ye me de search no ojetumu Ofoso be ma ye se ba bia ye manta maboa no ehwa na ye sane no ba bia ye kyekere aboa na ye mantam no ehwa na ye sane no enti se wakwa akoyi asem de free pro station na se bia asem no wo de waye wa afam de ena ade no ankoye de na hema wose wo ya na ni kwan se wo tena wo kora no ene se obese telephone kora mpo na ene no commander na say de okoyi asem ni free wo no no na book appointment e bia ne ma ba community me home fam asem na market no e bia mesa abaye na hema ntimi anye sa wonyam se ne kasa kora no on pese obeka so se afa no free store aba wa bre ye nyina gitum se nwuju se ya na obia epe baby de nkasa na gu na so ne nyina mu no yese wonfo do so a wo ye ne nyina se wodi animu ne de na wo se wo kan bibi chenti next time bia mu no mesra na hema oba panyin se na da roma ya na wama ne na ye ntienti asem bi sa no mokoyi a mo na mani mo nya mo na fede ye wo mani mu a bia obi kwa ho kire mo obetimi ai da adwa betoa mo edi sa wantimi anya anyi kwan sa wo tena wo se bia sika sem nti ana sa yinti no wunya anya na brantie nso so te wona ne ho kire no Ofoso na na de na kakra ya na mpese me ka kire na no na me de atodwa no na abrantie no onka no kure bako asase wura no na no ye du arekora pa ebebro ena onsan jemfonso ntum obi a opacho wi na wo sa kire nsem no ekwan bi so no wosese wo sesa mafom de a wo de me pa acho esa kwan bi so na se wa ye se dipafo wo mo sa eta kasa ni bi no esa wonu akasa ni mu no wo hu se wa ye mfonso because asase ne ye ne dia Ofoso be ma se Ghana ha se no na ye tie na mra wa ha se nom obi behind wasase na se wose wode ye dey wode ye patra na wa hu se wode dua bancha na se wode dua kube na nya sa kwan no na sa nhye na ne ye na wo hwe makube ni nyina woni ho kwan bia se okotwa kube ni tuku te se de obi age wasase ana se obi ese wo tena wasase so kakra na wo sida na wa hwe na wo sida na kodu be to da bia ya na ni buo no sa wo buo gu ni ya na ede papa wan hwe ase court pa mem nipa no kura nsem obi a Ghana ha ne ye wo no obegye asase na firi wo nsem enti se papa no ka se onfanya patra ena okọ adokọ dua abanche no kwan bi so papa ya kire mu adekọ die nti e ma ne ye dai edua abanche no
ɛna ne nyina mu sanka woni nkyeremu bia korampo na wahwɛ wadua banche na ma na ba woni hu right bia na so oni hu kwan bia sɛ obekwa wo ka kye ne sɛ me tu banche no ɛwɔ ablanyo na wodua aye the first assassin yodi an ncha sɛ ɛso no bae ne yodi afi sɛ abrante no otua wo ka ɛna ɔyɛ na me ni hu ada na ɔmo yɛ no kora no me nua maam na ɔmo wɔ hɔ ɛna mabusuafo na no mo nti gisa me aka sɛ de nam ni hɔ ada ɔba sɛ de ne ntoa no wɔtwa nyina no ne to saa daadi saa da na yɛ tu banche ne kora mpo no na wɔ kurom hɔ eti yɛ ka kyerɛ ne sɛ asɛm no ɔbɛhwɛ na waba fam ɛda de srɛdeɛ de dwatoa ɛsi yɛn so anasɛ sɛ de ɔkɔfa na hima hɔ a wama ɔhima nsɛ si fo mi de menya hwɛ sɛ na hima akora no ɔso ɔbɛkɔ hɔ dwado so ɔbɛkɔ da bio na hima akora ni ada agya ɔde bɛtie na asɛm no eti wɔn hwɛ so no ɔmla asɛ no asɛm na beduru asɛ no mu a yɛn ka na asomdue nya adwuma na ofo so bɛma adeɛ baako a na twetwe ma so wɔso wɔde meka 4 million eti 4 million ni nti no yɛ ɛyiba gye wɔso wɔtɔn ne sɛn 40 million 40 million Obua na me de no na be kyerɛ me boa me fa me yinye enti wuntimi kan kyerɛ me sɛ me banche no banche me madua no banche me madua no wo na wo kɔtɔn ama me na dai ofo so be ma ye ka kyerɛ sɛ 40 million kola na ɔte ne 4 million ni free ma ka sɛn ɛna ɔse ne maame nso no ɔde ne ka ɔse ɔmo kɔtena asɛm so ɔde sɛ ne ma no 15 million ɛna ɔde ma papa na saa balance of that 25 million no na so what the 4 million kolampo firi mu a na se sika na aka na wahia wa fa nka ho amfa nto ase ama na wasa ma no ka ne ho no eti e ka kye ne sa asem no ye sika saboko e ma ba to na kasa denden so henya ebufuo eti wo hwe na se bi a office wodi bi mu a won ka na me de se obisa no to aso presa se wo se wose ho ne de ntwa ye wo sa bisa ne bi ma ne si so mprensa ye se bosoma nim ye kwa de mprensa enti ye ka cha ne wagye atom wa ase no se ntwa ye di a onkoda na wonwunu hu bi esumie wo hwe no e ba adwene nyankopon ye adom na dadwo ada wo ba se de wasi atoto apapa so ase no mi ye expect so obesa ba be ye sa de ne biem oba so no meka sempa bi na blade ya wabim papa ni sika no o se 300 and something but wo makam na si 100 something million old Ghana cedis enti wo hwa no over papa ni sika na de onim ode na de no onim ne bo o ka so goto the 40 on kan cho se kotu enti me kura pa wan kan me bo be 500 million no no kura man cho no se say ese be gene 300 million 300 million na hima ba no ya ka che 300 million ama wa muti asiansa na asem ni kofi okay enti 300 million okay ma mitia enti papa so nya abotra asem ba to bo ase wate papa me se won to ne bo da bi o se tie ye tia me kasa no se sia ne kasa mu no o se wo mu kama ne kosi 100 and something million onu akasa ne kasa na no wo ka wa ha no eno na mi papa to bo ase wada roma eno na mechira wo se mo kokan ye mo na hima no amaka na mo ba bi a wugina ye na no wada roma na me se to bo ase no susu ko ani mo na ayi de wa ase no kura ye ntimi nye dai won to ne bo ase nipa nuane nipa asem ba de ne ho akere won so na de asem na ba de but de ne ho akere me ka bi ma de gina ye on ba kan boko de ena meka che ne se obai no kasa boko ma ba akoma ba fom na mo so be kasa ne na ne nuanom wo kofa wo nuanom ma e ba so ne e pe kasa mete ase me di ba bi okay wow asafo sa man ni se o chia wo meje ne so eburu asafo sa man odi si no na meje so eburu me dofo papa bi nyambo o chene be kasa eti minim sasa abra ya mi kunu bu afu on de minimo no se asem se de de ekoto na nimu ana ne kokopa de no eto na bia na kwase ebo ya na ye nti no omla ne we kasa papa bi no offense ya so dwato a ne ye yankasa ayi kasa pa bi enche papa na ko mamla fom nya sa de voso so kasa be ne 1 billion kra ne kwan so a me se papa ni nyanto bo ase but ni nyina ba gina ne kasa wo ba dwoada no o be ka kire so nya sa se papa yi kasa wo gina 1 billion kra do de na ade no won nanim ne bo me na me de me ho na me de me banch na madua wasase ne manfa no fofo lele anase manfa no kwa wuji misika enti se bia madua de wo so na se wo mpa mahan da kra na se metama so anka se metama so ntine nua do wo so kra na aka ba bo so me na me beti aw se wo tama so ntine na fasika foforo bla na se wo tie afri mu ntino na asem no kwa ne cheche ne nsemu ye no wo na me pass em papa bi nkanya sa de a Jordan wa ba ha se no ma wo mfa no fofofo sa ma me fancy wo sa okay abadwafo akasa
na mame ka kira brantie chance no ene ni nua ba akoso ya taa no ene mame agara se omo ya akromfo mento sebe kura omo ya akromfo omo peso omo kira se sebe preduasa omo nanka omo nsanka na emo omo de asase ma na no bae ne ba omo kwa kuwia saa no omo peso omo kire na brantie no kasa bi okan ya anya me dene se wo se man kase wonfa nnua banchi no de adua Ghana ha ade a wodi obi asase edua na wa mo na mane ebeduru obi no betumi atwenkyiri ka e wa asase ne ho e cash crop e cocoa coffee ana rubber eno na wo ye nhwe ha mo bi dua no asase so a ebeduru baabi no obetumi claim ownership of the land na banchenka ho me pese mekwa posifo no mankranso posifo no pi ekwa bi so no kemetumi aka se commander wa anya na dwuma yie because a pure stealing me na dia asase amama han yen kan kire wodede se petemu asase ena hokwa abrantie nya ofiri ni kuromu an okosi mfimfin ena okoda asase no wodi aman no emfie mienu na sa mfie mienu no ena wo se cabbage no odo ene wo anya mfaso enti wo de banchi afaso na wo wonsu ta okra yire na man banchi dua etie musa se enobaye anase ade a ese asase no banchi ka ho ana tik enko na ade dua e wa asase so otumi sa asase no etie musa se nyoma ese asase no banchi ka ho ana ye kwa kan se wa from na wa from wo kromfo wonu nua ma wo kromfo wo ti ase anu ti ekwan bi so no se wa from ne sei sebe preduasa wo ba hima okoyi asemi kura no mo bu nanim tia mo gu nanim ase na ya kwa kan o se me ton 40 million me maka to se koton ba nchene mame mi kuro mo asante mampon ba nchene nyesi yetu ni aton afuo na da ho ya ntam sa na me ne wadi ano unim de ehye fom eye loto sa na omo dua karos no ehye fom unim de ehye to eye loto neti samema sa se da ho na se wo kwa akoton mo wo se maton 40 million de ordinary de enim ne bo de be ne di adanse enti sa brantie esi so people se sika woni na himam kan no wonyi biemu a wodi nye yane na nasia ye no me kanta to se abrantie kope bosia 1005 which is 50 million no won fama wo mo no nya sa yine mo mko so mbetumi ada enu timpanifo this is the time panifo bi wo kromu a se kromu wofo mabunu no ya ade bi a yesi ye de hoho na chichiri kura enka adwuma koso a ebi kura ko beka ho nanso akoba kro no ne no ba ye nyina mu wi ade a so obefiri kromu ho wam se juada de amom ye twa juada no no mo meka ndo mo beka do mo beka ena betumi ama ya ka bi ama wo mo na me de metumi de asisu biem se wo mo banche no kwan mo fa asu kotu banche no eye krono trodo ena omo abo 0554931931 abrante kwa akoma to yem ate adwoada ye boy ani na adwoada aba me ogidie se adwoada omo ma me ogidie se adwoada omo ma na ya toa so hu kwan ye bedi omo befa so me na maka kiro me ogidie kese se adwoada omo ma ti kwa akoma to yem aha ne Sompa Asem Mpe Nipa no ye beboa wate kwa akoma to yem 0554931931 0548931931 hello Oforisuo bemme yey obo na bibia bonko die Sompa nya katua pantiu ye dobo de na se na abrowatia tofo pokwa bra omra samwa bema obia ho ye wo mo ho oden che konkomafo agyan ye dobo de na se we odise ba kopani SK Bolas ya menene obo asisi ni aha ehwa na meje mi buto na ukwo so hye nso amafo otio papa ona wa mo na adwuma pa Oforisuo mi dwiri se nyumne de obu ofu papa na asemu ya se so obu fu asemu hi ba ase fem nso na ade asase mo bi se bi won no so ade a banche nya de bi atwa ma so banche je nipa ko no bia banche wata ase so a kam bi otutu ya di entra banche wo bia banche a na wu ko to akoton so tunu o to 40 Ghana o
we na gano ye zi baby adwa pe ori no fufu bo ye ka se pe bi wonye akro no omabo ka che no Oforisuo oni nyam no okay hello ofani Panipa yetio bekwai sanso asanto bekwai asanso fe ya assembly man onabo wine mentia dala nko je fire matin ofa ensem ha oga asima mokan ya ne kwanso na mokan no tabi obi di abia ma na ade da ho ntia sa se na okwa on fiti pe ko fe no obe bia no ba na wasase ne so ono ye sise esi de na akotu bank aba ma na mane the bank so the 40 million obua total ceiling o sa pro for the channel o so bob papa no kro no boni nsa ko bi pro bi wa ko so sa bi to ko ko anu ji no sounds like the honorable assembly committee for the obua we are who you could go ban out more die the gina wachi ati asenti bi ya for the chino wani ska ka do 300 billion kra wani to chat waje e kwa so an na dashi hello Udin baby afrefre that's your favorite subject you can talk about yeti Panipa ekwan omode abanka na pati say no kwese do ukna no krono no mabono se omna me kan tampadia akumato beba po edamasi ni kwa ni lawo hello Udin baby afrefre ya kan ko de baya na tsasa an su kituma no yeti o ampacho gana embrana ya ba ku fotu ne pa na sebe denti ama me kansa ai efu na yam o de ade ama mama imo ne papa no pasa 3.5 acre banche na oda ka 40 million de ada ya to banche se ya papa no ne bonum pono kan ne so anye be 1 billion na able ya kan ayen kwasi atisi omuntu ya me nchom amran kutaba akofo no okay na ma meti ya ka say 1 billion some say ene wa me ka sem papa bia ne obetimi de wa age 1 billion no no ane efiso no ane dia no ane dua ne bank no ne dua ma no won ne buo o patra no so ye kura kire bene ne sa ya obehia omom kura nya asem ketwa me man who's also vanyi 1 billion oh so ma me ka sem pa de no ane de ne bo betimi age 1 billion okay hello Udin baby afrefre Macho me didi Adams Shaibo yeti Adams me kasafi kuma sitafo okay yose papa na die anyeze bia neton kwa na moton omodi bi kwa dia ufufu di are na mo ya neton keke omodi bia si bam fufu on omodi bi ufufu di anti 40 million kwa sa bursa sikana kwa bursa e obwa fufu no ma wono beto so a hello okay hello what you mean kan baba to to nkafa o frefri hin Udin me frefri su kara bi asem di en suka yenti o Panipa e fe Gideon okay Gideon hello ene sa asem di ewunimu ni mu pa yenti o me classmate na to bank no e na asati wa no ko to bank no oh e na asati wa no ko to bank no o to ne sai o to ne sai le ma o no 45 billion ana cha so twa ntro kra wa ha o to ne 45 million na abrantia na odua banche no ona ka che ne se wonton enya asati wa na enya banante na odo banche na ta che ne se wonton but omuno asati wa stretch ene ko ton banche no etu obetumi aka se omabokro no e pati agbo no mabu man no ana ekrom osa na hwohwo ba hwa omutreati nana krom wa de be ba cho eye ka wo bo mutreati no papa en kwa no man ne saba krom akata so mamu aso ye omo de no ko ne da wa enka ye na e ka no kro no ye se ye ye ka no kro ne ye se ye digi mo ne ye se ye
if you pass your book mine it's a change ma kura ka ho atako so ya ne amajara ni mo nyina omu nyina na kwafuo moko na pani ya se ka akese na on be lodu banche ne koye kia ya kan ke bench bass bi no be lodu ye ene se na banche na abo kama pa kama banche na se ne fre oh wa ma branche no jai wa ma na pani ja wa ma branche na nyinya ne mesrew onya akoma ya de medase ye kafra be ma sanu hello udin baby afrefre omna Samuel ya kokko yanim medase enze blano onko bomuda ntino opeso ye sa blano sa nti mesemo za monka bi ma blano no kutwana ko tinu onye ntra ni fitu enka ho bedi de na kata na mesew bia bedi de nie Oforisuo miao ye canopy wa ko ye ni ye Oforisuo tia omna samani senior producer wa me obi abeto ka abrewati ya wosre gata be tia se me kia no be office ayo ne ye bedi komo ayo bedi komo okay bedi de no ye hello ko na mo to say kama wa baba oh nana enima yes wo Ghana ham ye free within the say just say munni assassin running day because obi aye na de wonni ho kwan say wo koye sai impo no ka bona mane nana omo di die di me ye ha gen kwakota asase sidanya no mo bubu no afi wo ka yesi wadwene nye pepe papa bitese mo kosu yenti dinka wo ko papa ne di police for ba so etimoni omondi emaye okay hello Osei good evening maje so panipa baby afrefru din because we take so share recording okay also to omo ko jere straight mutu oh Oma bokro no. Oma ni papa. Oma ya bokro. Mutu mam. No okay. Hello. Udin baby afrefre. Udin di domre ko sabi tekimai. Pani pa yenti o. Ba cho samra papa no o kanu de. Samra no na banchi prakia ba ko omo na e tokia ba ko. After the friending. Never got Tom Banch, now I'm here, Gary. I was mine. Because I'm no, you can go 2 with the king half, a ton 1,005. This after I have the camel, upon almost a long call, or you born more than 15 minutes, never broke crabby brie. Ever burly brie. As I try and have the case on all 2 Kia Noah, 1 could be to be 6 Kia, a womb. The Banching room to just our bono, upon a mobile Castia. Okay. Easy. You papa no money in minute. So I'm going to have some parts out 4,000 passengers. No, half kia a brosa. Okay. Says ya crano, banch no bo, cry say, otono 4,005. Not as a quabis was a chantro. Na papa na chimagna kusi bibiso. Eti abra omutu bancheno. Sabra no yebehu banche, nane bo. Entino, some passe penipa. Ye yensem trofo sabi preduasa said ya brewati akade ne ho akere no ye ka bi muwa no enu ntino sabre no said ni esi to banche no ye fa calculate mfama wo mo titia aha ne de ofre no enyina besi odofo enewukuo Baumias awa Dr. Babumia ne nkoda no ene omo baye digitalization eno mo bedi adanse pa economist man no on be dine ho dance sa dance die we koso da fiada se obetumi ede osukokruko amanyukuo no ade abedin kunim ewo Ghana ukuo da bia no no nan ekọ ni nosia so no Sompa TV, Sompa FM Kumase, Sompa Nkranza, Sompa Sunyane, Tarawan TV enkran Dr. Baumias Awa obete emrantie no enka ewo so eye da ukuo da bia ena sa dance die wi ekoso ema mampani abede eche Dr. Mahamadou Baumia odo somimu eye dachna
the Dutchna wabra Asem Mpe Nipa ya so ni konwa so no no du ekodum yenu so no afei na ye be kire se de si edido ankasa ye tentene wodo na obi okura se de bia metai ka 7 preduasa se di wosi nya ne wanhwe ye obepra no wodo nye dini bokoboko ye dini bokoboko enye mpiripra gro kra enti ene se odosomi mu se adwumadie wei se utie bia ebema watumi ene wodofo edi agro dedede amantiase aye adwuma yawada ene yawada bia di animu akosi se janu ankasa ebeba ena adwumadie wei ekoso eye nika semse kans hour akopra ko Canada Japan showdown man ono ena ye emrahye bedwani ma de hye wa Sen Central sabre no wo bia nwuma mama fo nya bia ye o na nwuma ne akyede apapa wo de ma no ano edene edafia da bia ne mema no ebedini ho adanse se ye force kokoko amanyuku no ema no na wone Ghana fo nyina enko benkrom no mo fa Ghana konwa ne ma no wo se wo sika wono ankasa de bia nwuma na onya Ghana sika no de a baburu bia benya adwuma ye eno ti maburu no mfani ni agro kwa kensa wa ba so edafia da bia no nan ekobo nunsia so Sompa TV Sompa FM Kumase Sompa Nkranza Sompa Sunyane kansa wa ekoso enya asem keto akora eno titie bi na nyoma enkonkai weini dia santimaji atum eye Sompa Asem Mpe Nipa abrewatia also be my read messages in kakra na yen sorry so Matilda de che was say on my adjowe YouTube Matilda wacha de na kato ne bro na de no nsa kan wate ye da se papa ye abena enso my 5 ewo ho ye da se wo chia yen na oba papa akubi se o my nyina yadwo na ohwe ye e de free USA wo se ye adwuma pa oba pa nyankopon koso enhira san so na ya musa se wo hwe free kwada so papa kwesi junction o chia ye Joseph Elizabeth J kama enso se o mayadwo Harriet Boateng o se o hine yero ho ayefepa yo medase mayehu sim stress yo isto usu wa ayi joso yi kulo ya na me call we kula be joy fashion me pacho ti krom no wa mango ase wa wo de ya no wa frɛ me why ye beko ebusia mo di bi ba Facebook ni nyina ya na mo ase ye sorry so ye ma no 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 58 5878 another 0452 0945 93 0552 094593 emu bia befre bia no ye beje so media kuma eben nyakopon shop you fe dwumade ni agro Mr Gabriel so ewo USA ye chia papa pa yom na samo ase na kontafo nyina so ochia mama mo wa brochen ya na mama watem nka pepepe makada mo ntofo so to aso okay dwumade aha na ye de besi okuafo kwa dwuma wopon ote wamono asamwanka odifo pokwa David ote nenka ohene yire mame yabua akua asuama bronya woya abrewatia oteneka chief executive producer madwumade bema usu kantan krankan chief executive producer no na ya mansa brampa wono na ochichi fidie fruma mame wotafrija kofro bofumpa bema sukitu am yipebre na Osei Aboagye Oforisuo niti foso menima pamfo yakramo yeso dia koi House of Faith Ministry Gethsemane hour ena sabre yede ebremo enoti House of Faith Kumase wo asantema suku na chiri hwa Reverend Nicholas Safo ena sabre obejrem na wode nyame asemo emu ehwampa ede ebrel dwumadie se wantie bia wayo ho makraw yekọ long time Sompa FM Onitin bi epue opue ya wampuo ni kwao odi eniji ani mu afutu nyamsum wani daso edi eniji ebro ni panyina
Panto boy.